Isa Black. Kifo cha Mende Chali na mdai akiwa in official bila tie, ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha Mende Chali na mdai akiwa in official bila tie, ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Napenda boy ndaki mtol awe na bunduki nono, inaweza cheza hizo rods, kipewa nafasi nipate hizo shots. Asiwe mstinji kikamu kwa doma, mapenzi kwa wingi iwe msingi kamini kwa wingi. Mimi sibori kifika matime niwe na loa. Spendi machocha, spendi mavako, spendi mafala. Spending a man on me, damn boy when hala. Aki walai. Kama ni pailo kibeti ni full, aki walai. Aki walai, aki walai. Akina jail na baki na change, aki walai. Nishajua ni main na mwezi ni change, aki walai. Cheza your game, aki walai. Boy, me know the best, aki walai. Napenda boy msimple, cause mimi niko na dimple. Wita mimi sio pimple, anaweza niambia wimbo. Wako mapenzi na dai walai, kutoka Kisii na rock tonight. Nakupenda we usiseme bye, aki walai. Kifo cha Mende Chali na mdai akiwa in official bila tie, ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha Mende Chali na mdai akiwa in official bila tie, ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Nda kuzenga eti gorofa kifika ni mwisho pile na fall. Mimi ni dem nikitua kiboko na filio pain. Nisiwe mnyonge kikamu kwa roga, sina mgongo nishike shingo. Siri ni mob roga kwa sasa ikifika kwa table Makoro bed. Kena na fada kiwa na mada kasa kudebi. Aki walai. This to hell. Kumbe ni no gosh, aki walai. Sema ni no, masina defense, aki walai. Ukitaka Subaru kuja na jet, iwe ni mwisho. Nena kizungu, gezi, wote nakuja kuom. Songa na mais, nikija smell, niwe na mic. Shy. Hiyo, what? Aki walai. Napenda boy msimple, cause mimi niko na dimple. Wita mimi sio pimple, anaweza niambia wimbo. Wako mapenzi na dai walai, kutoka Kisii na rock tonight. Nakupenda we usiseme bye, aki walai. Kifo cha Mende Chali na mdai akiwa in official bila tie, ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha Mende Chali na mdai akiwa in official bila tie, ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Aki walai. Alright, karibu sana. Kigimo kabisa iga. Mtambo togotema enchira bune iga. Kigimo kabisa iga. Aki walai, nitakuja nikwambie baadaye. Nwe. JK Filongo JK Enkuva Papa elunga makule mwana msocho baby Homicide. Mama chichi vanilla, Namira, Ori no nego ni abuga, eno doranye ore mo amore, anyo mo na yani koro jamare,
every time to be there, you want to get Chimome kanda ni komi makane. Inzi yabe ya inangi kokoro. Wana babe go seva pesengi. Inyaroko mwisho mwana mwana. Inyaroko mwisho mwana mwana. Mira chena ikitora munetelia. Chia ke mto mwana muya koruna mira. Mira chena ikitora munetelia. Chia ke mto mwana muya koruna mira. Namira, namira. Mwana muya koruna mira. Namira, namira. Mwana muya koruna mira. Nakotoko nyoma na titori bairi. Teko batangu cheki agere nuna bagori. Towa chane, baby paka engori. Ine chane na ye engori. Ekenegi ya wakero kako sura. Omwano mwenye weza nyobo tame wate. Mama nyabisi kose oita vire naye. Tonga ine kana wasani bate. Ine kimanye chiwacho muno gorimo. Iwaya neto iwaya boji eke mundo. Namira, namira. Mano muya boru namira. Namira, namira. Mano muya boru namira. Namira, namira. Ori mama chichi barira. Namira, namira. Ori maneto ni amuga. Faliki popa, veregola. Felix Wasekwa. Bilenge muzika tu Congolese. Kofi Olomide. Yeke mugandi go senjene ngoli manga kishango ya tera eto njo de buke ndio. Right. Okay. Wanete Jirongo JK akina nani yuda wengine jina yake inanimalizananga sometimes. Anaitwa Jirongo JK ukumshikiana na ndugu yake pale. Sometimes inanipenga stress kidogo kusoma jina yake, lakini shukuru sana. Kurunyamira, if you want to get a life and there umusiki yo kurunyamira okonyonyera kurwalia chinsemo cha YouTube okorikanga kurunyamira egero support abana abo the new artist okoterote kurunyamira na to kunyamana no torabagori and or whatever yonsi komuna kianda imiakisi hot tv kukwalika ne masemo kisuki bati cha wana morogoba. Karibu sana ndani ya show kama kawaida, na kukaribisha ewe mtazamaji na kwalika ndike so bobeneba nebo muno tanta na nacho kwa ndike Swahili Swahili taisi mudomo changu, lakini to kwalika ne maso kiboti cha wana morogoba kabisa ikekima ente teto bwata munganabire teto bwatra na munganabire baka ikomena kianda masayemo nyuma turena kitoweka chinsa chikoro kwa nacho chiri isano naibire. Okay, kio sinege komo sana niwe chabona morogora asano sosuke wote tumono minto ko tenga. Karibu sana tubwate tuake masayemo Tosemanie Egekoro ko tenga Egekoro show imeakisi hot tv nencho mwana the only person no monta mo bweka ore maiga kwa ile kuko likuntu aye baba Beatrice umete kosinyunta na tore kai tata me ante tumon konyo kore ndike meiga before ntarasaba nkoreta ne retire ngo saba eronte keta onda masabe, lakini mini wairi ndete kurara akora kike turarashia toshe link yo katwa tumire link utasi rafiki tubatenga karibu tutesho turakora Gekora sini nakaigo turara somani turara sunyunta na somani Gekora kaigo ndeta abantu bamente kanega ige nambe mente abantu kadi Facebook gana share tag to friends na ndo batumire link ya masayemo Ninki Tosemanie abana ba minto Ninki Tosemanie na ne Ninki Totebane kene kigusi what is really mena tyote yo mwana yo manga rene Gekoro Tosemanie Egekoro Amasangi watu muri Amasangi na alimo kwa na wate mundu nganchimo sange sikole matoko kora alafu alafu mabinae
tuchiko minatoko koresi ngakena ina Amasangi Asangi emini ina Amasangi nenje kono bomanyete bwego lakini I want us tugaze kujua mono kigima kuringana ne topic yo muchada rero Amasangi ni community bata abana twakina muri sonde twakina masomberera ebintu byacha bikakora kieke bikatwengera akego lakini nkaitenga nasuki watrete ndende kokorete show tina nambetrango ndete bondo barashare inki ndete murashare inki kabikeyima kabisa mwese kogenda no wasore ga brief and direct make sure ngaki kwatangera abantu 19 mpaka 20 egera tubwatra ne maseyemo usabona gaki bono metegende kukuri kunta kunyarare bweka kwenye inu moyo inu ninu chisiro chekona nyinyi mjwarite serious wana ko wasere mali mwana minto kwa wasu Facebook akingo sabanga kwa like rende oswa share to gotigarende bitebyaro byato na byato yumba wakoreke mukyaba bana ba minto kwa share gose kwa tumira bante wa comment rende kero wasire na ndekero kwa like kwa bikere comment ande washire mwana ucyaba burungi kigima none ncho moyo goterema moyo ko iwabuya egere na moyo terema buya ngora igo lakini ase chinse chiga chabona moro buchere chinse inye nete kamera ngibere neyemo ko tebinga eyankisi hot tv ko ne ndo sosuki bati ko chini tense mo yake montari gere ase kamera na ba ko manya na kiko kuri kuntu na gase ne go sharing kuri kuntu gase go sharing ya chinse cha Facebook ndete ko tagi abantu kima kabisa ga mo ka komena kiana mbatumere link motenga kuri kuntu bono meto tonyire mali mo sudanisi yo mo Kenya otonyire shime abantu baswe kura nonsi diaspora yonsi team Africa team Kenya abagusi bonsi pino nabayikoye bonsi mutana mashujade yarengera kini ko kona na mwana mashujade padaye akatwara shere chiringe chikimo twaso bitwa creation kwana tore bintu bire bitwa arenyura ne litukura mashuja arenyura ne mashuja ona metu no reshuja so muntu gete igara kini utamanyeti ko sebono gaki lakini abiyonsi to kubatra ne myakisi hot tv ekero kwa bwatre erinke wa shere kwa tubentu bari batatu na ndekero wa shere simu mwana mintu akito bose kosoka kero wasere sheme to se soka ko soba bwaterera nyororo rero meto to meto ko rage kiguseka igo turara soma ne kurunga kima kabisa turara semani no mugusi turara bwatane kabisa beka ne to be monto mungaini ko to soko jisiko gari won to kwana monda ko ringa bagusi na moko gamba buye konyora umete mwanga wakire ekatwara yosimtu kunyomba to kurara ubere bintu kunyomba first of all to kurara bange bintu kunyomba no mugusike gima to mabo soko jisiko mugusi no monto mungaini nakiye ko gara more everywhere nakiye ko mugusi abwate tekerasi nakiye ko mugusi abwate tekerense ya Kenya andonsi nakiye ko mugusi achire nkuma bunobo kuma no to kuma bwachire nkuma kila bantu batete bale bukuma okay lakini ne ko so mwana mintonga bwata sharing kesi group chonsi ipi egera ngutaka turesho the next minute ekera ngo kubeka ningiga to sabe eyamasa yemo to so manike gusi to so manike koro na turenga ito wikira mbakararia ono kiro bwate te chinso bune chamona moro kobai wiko nimetenga ngo kubwatore tubwate mbake komena kianda to bose kosoka kuchano so mwana minto yankisi hot tv ekotunguri kisukuni magaga ya kamera ometenga kukuri kuntu agase nego share link egato so manike ko ibintu botega te ko so mani rero iga mete muna jena akina masto akina masomberera abana batu akina masomberera ibintu bichubuya to akaisiko ntomonye tingana ki Amasangi Ninki Amasangi by the way nachi kuboli mwana ondega namoboli gaki mwana minto Amasangi bono Ninki utagonte bi meaning ya Amasangi ubatonte bi Amasangi numete Amasangi ne Gekoreta numete ne Amasangi Akorusigwa lakini omboli ngakokori kuntu usa Amasangi ne ryo kwemuka boli kigimigo gende otebi nyarebe nganchi mwana mombwate sige sangi tori mutokole tokora kolema na mamunche nkole mnisi aina Amasangi ikomorochi bana baitu mametike gusi ya tutineirense bobe toke tosoma tumanye kege mukabisa na netorende ekemereke mu gusike makabisa buna butambe rero tukore mashujade Minto nebingi byakoreka ni pede we mashujade abantu basherekera mashujade asinso cya Kirinyaga asinso cya Kirinyaga abantu rero bakwana ni taringa metenara batebiga to tware moko nendamwamu kwetana no mwana omino asengenjiyo chikura ya siasa abamukurwanirira muwetanira barabomerana bakwana ni bari bakalanji pamoja nometenga rero mashujade Kirinyaga
o mheshimiwa the excellency, his excellency eh, rais mtukufu wa nchi ya Kenya oyokorukunga nere Uhuru Kenyatta pamoja na his excellency deputy president Samuel William Ruto pamoja na kina the former prime minister, but it's the former but it's not the former. the prime minister ko the former ntoranyara munga sinje bitametiga songo bona ketonyariro munga so ndati sit ntoranga the former. Okay, anyway, baumera ba kwana nikigima kabisa atisi muchakirinyaga ekero narora rutaswa egeti raira nati na kabisa mu welcome egere ba isaransi bakwanani ekero president yasogeti narra rairo tenena mheshimiwa deputy president yotenena bari kane president yesegeti walmocha bandambe ni ba minto baskeni kima kabisa, lakini yani komuna kiana to chukubota na mesho wekengori kima kabisa tusomani igoro ya Masangi agasuke boterete koru tusomani igoro ya Masangi to bwa tena no bosemi bochete kagima bochete nkuma, lakini nene byonsi yipi karante bina ki asoki bwaterete nararia ngota kirete nani ushujaa wako ni nani eshujaa yago no roryoiga umunyankongo ugo no roryo iri tukeriga lya lero. Anyway, ko cyane ko nyere bintu biri bitatu iga sikinso cyamo shujaa kotenga na ene shujaa kwana ne bintu biri bitatu iga nari ngo kotenga mu ene shujaa, lakini ena se bintu byonsi yipi abana ba minto ngogotakira yo shujaa yago no roryo umunyankongo ugo no roryo iri tukuri ya lero kero tukuri kiri ati kigatano kitariki 20 mutenyo yikomi umakomo y'ikivubere 20 kire kinsa ikomi cyabona murone kideke 20 okay kinsa irenge kinsa inye cyabona maragoba ne kitariki 25 n'ibere ku rwego Afrika ya mocha no tukibotere cyabosongoriro ngo yakabere ase amagacho ya hema, lakini tukosoka sense mwe ndiko 19 tusoma na bintu bire bitatu ya Kisi Hot TV ebintu metaka tebani tusoma nikiki kabisa egera twekonye omugusi goso umwana omugusi okina nabole tiri swali likitsine niga kiki kabisa asaba tusoma niki gusi rero iga nausa moja tusoma niki gusi kiki kabisa egera tubekane asense meri turakora keke turaranyore tubwate tekimana ki ntibuno mugusi gusi ninki bwate tekima bari utachinza mu Facebook ya YouTube Facebook Kisi Hot Stroke FM uko tubwate chinza mu YouTube watanga Kisi Hot TV ene yamaseme ko chinza mu Bosongo tokoretera amangana amatonto tukirima totanga tukora kwaneke gusake turasoma ne mugusi ekere tosoka sikoto mu kwaneke swito yachogete tubetu n'abantu abaronge uchino kwa n'abantu ibintu bireiga by the way tutarachi gusaba wasiti atararasaba ngoko nyone nga ashujaa unatakia shujaa wako ni nani, shujaa wako ni nani, unatakia nani, unasherekea nani, shujaa wako ni nani shujaa wako ni nani, shujaa wako ni nani na ngoko hariga nase esho imeye maseyemo otatebina ki shujaa wakaye noro ryoyo unasherekea nani umunyankongo ogo noro ryoyo umunyankongo ogo noro ryoyo oyo kware gocengira litwe riga lya lero litwe lya abanyankongo nebine bintu tukwane miesho lakini tubato muchadero kwane igore ekegusigeito ibintu mbere tutamanyeti umete sikuise abantu bateka gochesa bako gwakore gosori tokumana ki baadaye no tukonyorera Amasangi abantu bakuri gure Amasangi ne Amasangi Akorusigwa bari mu manyete ndaracho kosoka senseme yende tosoko kigabu bakinkonye kora atume linki kora shawo cha abantu bane batano kero ko share linki yo nchiri ngase ngo share kurugaiga no chikora chiteke 30 ngo sabane egera tokora keke ngo sabane egera tuchake eyemo aseyemo kusebono gaki n'abantu abayakimo
inu n'abantu abekigima ke inu n'abantu abekigima ngo tebanga karante na kingo rusobe shujaa wako ni nani, unatakia nani siku ya leo, unasherekea nani munyankongo wono rulyo nga yari ahinga yoke bwatrete egartura tumagusoso muchadara karate nga yore koru shujaa yako no rulyo karate no mami ne shujaa yane asingida sakurusina satambike imasokolena no. Okay anyway ebyosi ime akisi Hot TV nche nkoro kunyamto Dennis kuseku kuri kuntu no nkibwateretega tingo kana kini n'abantaba yakegima n'abantaba ngaine abana baminto basigate kegima basigate nane manje tekegima nganchere nsabe tuchaka umuroberyo eye maseyemo omanene oito omenyate kegima nakutambe kabisa toimo kerete yago na tokoba kila sengeje kwa wanerekera chinga kichonsi anyasa utari kubwa nyasa utari kubuhu anyasa utari kubuhu na birecha wasana kene gyonsi chesa chika chabona murakoba chitwiri ya abanyankongo toimukiri leta lya no tebanga ai naye umunyankongo mutangani toko sasima nyasa yoito biamura singi kwa tunende kutotika na chisa chale romampia weka chinsa mune chika chabona murakoba to chikobwate yemase yemokurugeiga kertoko somone yemase yemoto asabire otorwa no moiko mochenu otubata kuboko nyasaye egere otwiki asensemeriende bamwe tobere bibito natokubabira bawo tokobe totwira sobotem kurendo totori kurasore mube nekeburoti nechinguru nobonene nubwaho emyaka nemyaka. Amen and amen and amen and amen. Amen and amen. And by the way, karibu sana imesho buna kawaida kama kigima butampe njengo gotenga njeno mwana kokuri kuntu na kwarega ni nyumba imekigima kabisa asuki baterita ndonsi pi ko tenga ni sonyo matu chakre maseyemo. By the way na tara chinsa bucha busongo rero ritwe kafyu njarusi gorora the kafyu was deleted completely mbaka ayane bondo ko tebinga gaiga lakini by the way kiron tegrete because kisi Hot TV asa mu kigatigati we mu kitu kacabosongo ko nyora twanade kurumagega kurumagega bachiza kangusa ibirabu bibege to musiki ima kabisa abantu boko tenga lakini bone iga no inde iga kereso musiki bone gete kibirabu birega angega bone byategereire tawni yategererete bada bantu ko konyora bana ri gosonye mu mapema esenje kafi lakini njarusi gororo no refri gotara bano mera no musikari mukwani to bose gotamuche bitumeme egesiki kirako bete ya by the way no mashujade timatinga unatakia nani mashujaa wako ni nani mubeka kwa comment section tabana ki ni shujaa wangu ni mtu fulani na msherekea kama shujaa wangu litukali litarahera na ndiko gote turara mo celebrate atararara mbekere gabu nchuga iga ntabina kini ntete tura celebrate muntu gete erne shujaa yane chise chatararara no ngote mukumwa kiresimi gosa ngote mukumuligi egere omotebi na nkubeke omotene ki ane shujaa yane omenye emyaka mingi mbya mwana mbare mbara bakure mbara basimu gimabo lakini bado ni mashujaa ntiyango nyerege nteke mwigo kama ulitumia piece ya slippers kwa gwatandurete slippers elie mbaliri gose elipuru gose yero okarasuna no muraba tianda wote mimi nataka kusherekea mashujaa wangu tianda ara sherekea mashujaa ne tunataka kesho kwa komonyete ngwa bwate tege Gekoro kuga slippers okabutora no muyo ukarororo ukaile sukuru ngana ine rapo bwate wewe ni shujaa mtu wangu wewe ni shujaa kama ulitumia piece ya slippers ka rapa primary school usingoje uambiwe data ni Kimathi ni shujaa panga raini ya mashujaa wewe ni shujaa mtu wangu anyway amana mashujaa nenje tigaenda la celebrate mashujaa ne kama ulioga na karai ya chuma shikamo shujaa ni wewe asante sana bwana wote sira wesibire karai pete karai chiri sikusinjirororo sikusumata ade chipation chikaraya njarengoro kare mate abana chikaraya karaya njarengo kare okomeka mache karaya umate nonyebeke sikobo kendwe gokenda na tia mata kenda wewe ni shujaa anyway nataka tukora rasa celebrate mashujaa ito tumonta mtadara okay anyway kama ulikanyagia kisigino onto ari wesibiriri twari wesibiga tubwati slippers tubwati bikoroto ogota chance rigo chikorara bono wake passport kororo wesibi amagoro
bwata tigirege sonsogori ai gushinga bwata le mesiyari ngege cameraman kangonyara ko bwata darata chinege sonsogoriga bwata chinege sonsogori ko ikaborere kwara wete ko konsi we pangu sanga ndusha mara bayandare wewe ni shujaa mtu wangu wewe ni shujaa mtu wangu wewe ni shujaa nakuheshimu sana mzito asante sana kama ulikata exercise book ukabutore kitabu kiesabu katikati ukabutore kitabu kiesabu sikyo muri kogati gochigeiga gikana kitari gochimwinoga iga ukaire sukuru gochikolika na pencil yenusu wewe ni shujaa mtu wangu kama ulikata exercise book nusu ikwe ya hospitali na nusu ingine upeleke shule definitely wewe ni shujaa ano munyankongo ebintu nebinga by the way ebintu nebinge mashujaa timetingori go celebrate siku hii ya leo siku ya mashujaa lakini ene mini wairi ko kwarega ninde go chasheme ne linki gari kimo kabisa timetinga na ngode go takira mashujaa day litukolia mashujaa day unatakia nane siku njema kile tukibwate masai ya makuru gati nsema cha mucho bosongo nago tabinga abantu mba goka lakini rende igano tuchukubate kubona mangana abere rero mbwate umuroberi to kwanera osedi ngana to kwanera igoreke gusigeito by the way nachi kuburi yo mona ki no meta Amasangi Ninki Amasangi I don't know on tabinga kukuri kuntu kusa Amasangi no lyo kwanda tuwo ngichengo tabingege sangi yo konemera mugondo to kole na nchengo nemere by the way niki Amasangi akoretu niki Amasangi niki Akorusigwa Amasangi Ninki mete twebire mbo tutwanyore bintu byatu bwatere tutobwatira niwe tutarama tutamate tutore gukora ntosomire igoreke gusi nje tyankwari ngo teshime kabisa nona abantu abakagima ni karibu sana shot bwatere ne masayemo ntenya to Dennis kusoka kunangeri kukuri kuntu osona ngeri kurutu osona ngeri kuntu nje tingwanga tingita babana baminto weikange tabe na ndeto bwatere igabu weka engoli sawa so one on the so comment section so make a comment lakini ninki na bekire igabu kweko yoto chakiro mchadara nasa betekare sana tuchako masayemo ngokote bigo mwana minto karibu sana tuchake masayemo njitu kwa na mangana bira tatu njitu semanie to kwa ni ko comment kene ari somo to kamanyoga ikira njitu somanie to tebane kene Amasangi Ninki na bekire link igabu tiganza kene comment iga ako rukwanga nere get through tinyamari out waiting I get through tinyamari still are you waiting no the present kwa the present yaki mwana minto ndena ki ni ne present karibu sana vina so iga Lil Omwenga flowing from period sana Lil Omwenga karibu sana vini babu ni nkorocho mwana minto karibu sana stage show ako rukwanga get through tinyamari hey you my dear sister ukoje get through tinyamari kurutu leo nipaia soda juu nimetangulia kaki mwana minto thank you for kutangulia lazima nikupatie soda ngayole soda ngayole nkwe are you present nkwe soda anyway Vini Vini babu yes nakiriaro robiro mwana minto yo mwana nimekadhirika tu hapa manio inajaba tu kidogo ni game inaendelea nilikuwa naangalia kidogo bwana nikaona wacha niingie kwa mjadala kwanza kulikuwa na game gani leo Manchester Atalanta alafu Chelsea na timu gani kidogo Champions League yao okay wow tuingie kwa mjadala bwana yangu leta so mjadala mwana minto yep abantu ushujaa wako ni nani ase bintu binate bako tumikepe era ekwerende pens ekwerende umuraba bwe sandrusi ko buturege tabwe nusu kwesibi kwata tirege tingiro esigina ko cheke gochibolere we pangusa wewe ni shujaa karibu sana mini wari takete abantu happy mashujaa day lero ntoruseri we curfew nebintu bine bitano iga tososo mchada karibu sana libwaneli yako mwana minto thank you Anna is my mom and dad chunava nginitie okay banza mbeti kwa na mongo dana ne esto ya na
chasindi. Yes. Nzazo mjadala mafipe. Kisogera abantu masoge mali yo so mchada ranki ndaka nito so mchada mwana mi. Okay, mwete mbaronde okay. Ngokwa niyo get through to juni moloje. Yeah, okay, neji van just the dia hot TV na wasalimia. Yes. Yeah. Karibu sana Okay, mwana Akama Waswahili. Bwanli Mr. Basta Akama. Swabona mchada radi bagana ilia kwa mwana minto. Okay, mjadala umepe kwa pesca irigete. Okay, umefanyika usie ngetokea muhimu. No ninje laende vindo kidogo na konza na komfuata. Okay, chindagira njiro bwene ndikoshia. Aza Wakwana mete ochota chindagira omwana ko manyandagira kichi. Aba bo muobo they want to understand indagira kokwane. Okay. There is a general create very digital, okay, of course. So colleague. Mwete azeni bona tunabando turida samo. I think into kwenya. Okay. Tiange beke wazi. Sino tikudi go share ntuna bana ba mo swati yomo. Chine rera tuite ibe toko teba Amasangi na ra ite Amasangi yo kolemege sangi no. Na bana te bigugaki. Ya yo ya kobeke talibune taganiri. Amasangi na ari na oyomo muro mino musinyaine. Goja mate chinone tuzikere na kusiyi chinyombanjiro. Une tuma ite toko teba ntuli nyompene na se kusiengima. Indo moke twenda yenjo. Ekike kusinoke maite bole amoke twenda yenjo. Ni me tomo ke nere nyomba enda yencho. Yes, so bwati bunanya ribali. Karibu. Yonde mugirango nwarago. Mugirango nwale toje mubazi gale ngomo kokoti. Alafu monjali ometera arwete bogere. Ya, bono de tulu alto ajiro robono. Buna nakote bigo nelia tutakeiri ayebuna muromi ndo Dennis. Tose mosbati. Bono na kebeka nto basa konywa manche egezi mekemo. Yes. Aina ara Amasangi na bao Amasangi no akorwa. Inee Amasangi Buna Amasangi. Amasangi aya. Naki Akorusigwa naki okay toete full information naki Amasangi akwenda. Njira teyo de no. Amasangi arako arwaruziwe. So long as umuntu yochina gitari ko korora. Nwanye mata Amasangi akoja rimoromo weire. Bono tebe tuashire naye umuswati. Njira teyo na china gitari ko korora. Jubona una waitire. Yes, na Amasangi akojera. Njira teyo. Bono goto tuano ko tajiro ko baba visa. Buna Amasangi ko tadeba Buna Amasangi na bande mbara wa Amasangi kombwa. Ngote naki. Nde to bwatiri to se gosoka pi bwatira gabugo. Bwatira gabugo. Na bwatira ega uji kasasta na nusuga. Yoni alinda agenda juye job. Sawa, asante sana. Bwatira igo. Pasta kama. Pasta akama amwanena bakwe. Mike veget over.
Pastor igore microphone. Korwa sichinse mochebe gosori okay pastor kama sokire emnyaps ningoroche korchise mochichemba gosana bagosori Champions League nindoche timu yekorukungana nero Chelsea Chelsea versus Malmo Chelsea Malmo erigena riesagero nindoche nero Manchester United versus Atalanta first half Atalanta chiko libere Manchester United 0 kochi kuma ntra mangi lema cheso tena nase emnyaps wakimenta aliogi akaiko karibu sana na kiboire akibaba nganyage na gochoyo bono ga kimi ngiterio bosiki yani obe kuna mtu anaitwa hapa Chicho Pevu kilo 10 kakibona Chicho Pevu instead yo kwana abantu wache gututa chiringi chako cha YouTube gali wone go twakonyire intongo support intoreke wachire kwana abantu kambe na barabo they can support you ba visit YouTube channel yago lakini kubeka link to kuba kwana igo ba stoira oboli emnyaps sijakula tingo nyara kwana mana tena rakira mbia wairi bia masuchana bana kolire kabantu bansandire bantu mechi friend request iri bakabagote yapi masujade deji friend request kopokea kurwa ya mugiti ngumeti wachi anyere kurumambia kamaragoba ai hata nimeboeka ntete kogotebiga konye gwesibeti iri karboya ko ari chukoraro gwesibibuya kabisa ne karaya ime karaya timese ngo ikirete karaya egero gatacho kugoro nege tingire go chibolere oikabure gwepa usana koboko karara wewe ni shujaa happy mashujade karata ebya abantu bari batata happy mashujade na into togo gatande kafi ya rusigo we are very much happy nabongo tarandere na bwoba mete cyari kora gasene kandoro musigari kurugari engwa ke bitume imene bisege tutume lakini mini wari karibu sana imiyesho into botre mese yemo umuchadara umagosoro Amasangi Ninki ribaga na kwereri karibu sana. Yani hivyo nisalimie wawili watatu. Okay, nianze na wewe Kungurungutu. Alafu na Fini Babu. Kwa comment section niliona kina Gertrude. Sijui hata watu wengine waliendanga wapi. In short, mafans wote wa Kisi wote. Thanks. Asante, nanje na anjera ndi. Wono tuso mchadara. Mwate ya Buna Amasangi. Amasangi ni kisangio. Okay. Amasangi nje Bunamite. Bunamite lakini naandi na beri hivo. Nile. Makibono na kibiki. Yakobo. Umete bana bararire sai etine sai. Yes. Ndoche emnyaps yakora akoli. Ngobo. Togo kwana. Ya sina tafuta nja yenye nice. Okay. Amasangi nsema itine iriyo konyora like tuseme kama nimeolewa. Tutebe ngabona ninyomira umutie. Bono tutebe mumuromu abo sijui brother in law antuare na mumuromu abo kambwate. Kwara rige ntubuni like an example antuare nandi mumuromu abo korete kambwate. Bono iche chance moge brother in law arware. Ngenda kumwa kusina amajel ama anything anesa kufa. Haifai. Unacheza kiwewe. Mimi ni mwangu ngagogire. Zingi njono metiki gukora. Ona ndo rakora ko tukomora tate nyarebe nkarwara tachitikondra nyakitari. Bona bogutika iganya gukwana but we unachwa. Bona ngi uchwitira mukabande gaki. Amasangi agwo akubwata abasacha boka gosa kubwata abantu bonse musate no mukungu. Okay, mi kwa wanaume baidhi sijaiona
mi naonanga kwa wanawake sana sana like kuna yenye niliona umusaza abwate girlfriend by the alikuanga na girlfriend so ikachance bibi yake alikuwa anazaa ono umusaza wake ntakorete girlfriend iri yaigacha sijui na shopping matunda nini by the way nabaete omukungori by the alibreed mpaka akakufa yani akakupia katika omwana akabu so ebintu ebyo mbiroro na kama unajua usinobwate omusacha obandi ningi bono ogwetangarikira gose nyagitari ochikorora omokungu obandi ogomusiriria ogu Go. Gosomane kigusi. Oyo chikorora nyagitari. Oku. Chibota gokwera boss. Maide. Ning'orwarite bono ninchacha korora ombutoire omogongo in short agokobutora omogongo immediately bono omusubati oria agabreed mpaka agakua Atara kutakoseri kwagende. Waikire goika. si ashafika omoire endagira bono naki agomoseria kiagoseri actually Na murare n'eng'ombe nimete naki nimanyete morore gaseri ng'ombe pia ntingeta ba ng'ombe pindare pi How nakyo kombi nande kwaletire na kwaletire za nsenede gitari morore ko wali nane how dele acha nikwambie omete nje karani nyagitari nachire kudeliver timanyete nga my husband nana akabwata omokungu onde simjui ibini mtobia yakunya kuchesa kuti kwarari bono oyo ochira kondora bono ekero omonto achire gokora kwani okumbi naki okumbi ashafika ashafika ashakanyaga acha ogokwanire ng'aki bono ng'eyo okumbi kosi naye achire korora deno nada osire buna omosani onge mogofechia machaya ebintu ebiriri ngokora bireka Amasangi ngokora rigasi rero iga osekara yani obwete buna egento eki nkogota ine egiakare eki nento giapeni recent 3 kwanza omwana oyo otigete ngochare gokora 2 years amemaliza 2 years alimaliza 2 years last month yani wa nyumbani tu ekile gento kare nkogota kiragi narotse iga kwanza kinde gusi kabla sicha travel Amasangi Akorusigwa robono nakimete bono mwatekere kongobo iga Maide deno ekinege kero kikero okurwa bakoro njira teyararuzi ngotebe ngana akabwate lyogorinde solonga ase monto ya entry nyagitali go sandronzi omusubati bunago tebi ago deliver omwana njira teyo ya eibono ya soiri ekinoko kanyugo kudu direct njira teyo no myoki wandon Akioko kuntago sanga enkole orokole tago sanga orokole yes omanyete tebina ki ekera Amasangi akubwatire ngabakoriye sese banyerete basene kibakore sese ike banyerete ekera yakurusia Amasangi ayo I don't know nane sese na vera mine bore kenyoro Kosimo konyerangeliga etame pia ngegocha. Lakini ayo nikamba nga anyesese nerusia Amasangi njera teyera kuzi. Buno yate baba subati lakini no basacha mbaro bono njina edeno. Abasaza eriga. Okay, for example, sinje ngwanda ndiskoe. Umusaza for example, chance mtoto wangu amekuwa mgonjwa. So, omusacha oyo mbwata isiko ache korora omwana Amasangi akobwata omwana oyo. Okay, mate Amasangi emi ale category. Yeah. Yuna whatever omwana is okay. Alafu nje na Dennis. Dennis is my friend. Yeah? Nabago tobwata dena njumonto nebintu mokora nero tebe ndagira no mokoliamo ibona nge mumromino kwarole na madezilia tetakeria ya sokolia
Yes. Kai. Yeah. Na kibekire wa. Njoma tene monso ndiga bono chikategori nga chichira tukwana ngo vini kwana. Joseph Nyango yago tebenga Amasangire rero amariogo na reo. Tikachango mutako mubeka on atate vinga kinja ero nginga mariogo njena na kanya. Yange na nango tokandere bono to chikategori Amasangi. Nyaps. Category I think jire inye go sei sato inye. Iva mtu. Buna Amasangi ketere marekane. Kwate bentangani ne yo mosvati. Omugako na ndeziko aje Gekoreta. Isn't it? Yes. Kabere nere ibwate bo mwana. Nayo kogenda iziko. Then the that guy ye aje Gekoreta omwana oyu. Omwana oli akomubwata. Yeah, alafu si unajuanga hata ina affecting mtoto. Moso watu kenjo mosaja. Alafu eto kenjo mosaja. Dakiya kogera basubati sukidi bako kundwa bako omwana direct. Omusaje tokenga kogenda ole iziko. Obwato omwana zebange myaka ebere datu omwana oli okona Gekoreta konyora omwana oli akonya korwararwa. Siru omwana oli nabako siracho. Yeah. Let me tell you one thing, Vini. No, not say. Konyora omwana kurwara ryoka. Okay. Wanaume wanaweza changia lakini abakungu na umwana. Amakungu nero affect omwana mono. Nanje wanza buno omwana omulera agokoni yani life. Onya katagoli ebiso. Chote buaye. Nanye to kunya kugokagera kagera kibono omwana yaranya kurwara ryoka yari. Riberera hakonya gustuka ryoka. Mwana tabwati amani. Githa kiogera mothe ugenda gusi motel ugo tebe go sene Nairobi go sene dollars Mombasa ira na gusi pamoja na kati ya iyo muntu nare kugenda iziko. Alafu elia kanere na jana twapere tokolie lage na teri denis tokurage na komo nini ebinte vigende ndogo korane koroi ta kogenda sengo taja manzine ragendo ajiko taja vingi ina happen na vego tuitanera chuta koja kontranya gitara Tiabo nona abatebi nande akisi Ngoya Joseph Nyango yale gocha tokonye umutene ore kanyo mware kwa wena njitimeti ari gocha at least tubwatira na tumanyi Joseph ninjo tokandere wono fini tubwate nyapsi obwate kogendera nyapsi tokandere baba mte somyango mete ga bono chimwa ntanta nibo kana na street kwa kai Enara katauna naki yani kuna kitu ili happening asigetiga Wanu mukungu yari kunya gusohoka isikuri yo karyoka. Ni kirara kunya gusohoka isikari yote. Gusohoka akan. Okay. Chawana tinga cheti garindi. Ngayo go chibawe. Simesikia nimeitwa niongea kwa sauti. Tayari nataka kunya kugendera alafu ndio nikuje. Sawa, it's okay. Kogocha to agosto wewe kweba agosto kwa usisahau hapo. Hapa ngosa mbatebi nakyo muntu yikarasi gate isiko ninki atebi tigwarete. Sawa. It's okay. Nakufunza. It's okay. Yungwira nari gocha to gendere story. Faith makuoro mambo. Happy Mashujaa Day. Happy Mashujaa Day tu. Kama wewe ulikatanga kitabu nusu shule, nusu hospitali, wewe ni shujaa.
Takia watu wawili mashujaa, salimia watu, and then tuingie kwenye mjadala. Karibu sana. Faith? Naam. Unanipata? Ni kama ulikuwa umekatika, sikokuwa nimekupata vizuri. Hebu rudia sahi. Nilisema kama wewe ukata kitabu nusu, saidi moja ukapeleka hospitali, saidi moja ukapeleka shule, wewe ni shujaa, shujaa. Na kukaribisha watatu mashujaa, watu wawili watatu watakie mashujaa day, wakaribisha kuonyesha marafiki na ndugu zako na wanakishi hot, niingie kwenye mjadala. Karibu sana. Mwanzo nawatakia mashujaa day nyinyi ambao mko hapo kwa studio na wale ambao watazamaji na wako kwa comments. Alafu nitakie mama yangu shujaa day, manake yeye ndiye amefanya niko hapa mahali niko sahihi. Na mpenzi wangu popote pale alipo huko Mombasa, mashujaa day. Nawaambia waendelee kudumu katika Kisi Hot TV wote. Sasa nimekuleta karibu sana kwa mjadala. Amasangi. Ongeza sauti kidogo tu usimpate vile. Tuongeza sauti kidogo. Amasangi ni nini? Wewe unaelewa nini kuhusu Amasangi? Joseph Nyangoya ananiambia mimi tulikuwa tunashare na my cousin but nothing was to happen. Hata nimeona hivyo ameandika, lakini I doubt. Wacha tusikie kwanza Faith Makwara ndio tuanze kuchambua Nyangoya. Leo ni kali kweli, lazima nitafute mwanzo, acha nikae kwa bench. Unaelewa hii ama Vei umeogopa bana. Vei. Unajuanga hii Amasangi? Hiyo kitu wanasikianga, lakini nitaweza kujimulia tu pale ambapo ninajua, manake tuko hapa tufunzane. Hiyo Amasangi ni kama tuseme yule mume wangu akaanza kutembea na dada yangu pale kwa nyumba ambapo tunaishi pamoja. Na sasa mimi nikawa mgonjwa pale, ama yule dada yangu awe mgonjwa pale, alafu niweze kushirikiana kumpa chakula. Kuna mmoja pale atafanya nini? Atakatisha maisha yake. Kwa kumfunja mgongo. Haya, ingine ni pale mwanaume huwa yuanya nje, kisha niko na mtoto mdogo pale mchanga. Sasa yeye instead aingie kwa nyumba na achukue maji aoge, abadilishe zile nguo. Sasa mimi nimkabidhi yule mtoto kabla hajafanya hizo vitu, hiyo ita affect yule mtoto. Lazima uone yule mtoto anaanza kushosha, unaona afya yake haiko sawa, mtoto anaanza kuendesha. Vitu kama hivyo tu. What about mwanamke kwenda? Alafu mwanamke naye pia. Sasa kwanza kuna huyo dada yangu hapo hivyo amesema vizuri kwamba mtoto kijana huwa yaumia zaidi, tena huwa ya kuweka hadharani. Kumbuke yule mtoto ananyonya na maziwa ni yangu. Kweli? Na mimi nimekwenda kule nje, nimefanya vituko vyangu pale, nimekuja hata simjali yule mtoto. Kwa hivyo nitaweza kufanya nini? Nitakatisha yule mtoto maisha haraka. Ya aswa sana watoto vijana huwa wanakuanga, yani naweza watoto vijana kwa watu ambao yani wako haraka kushikika na hizo vitu. Watoto vijana.
ya watoto vijana huwa si unasikianga hata ile magonjwa za Kisii huwa zinashika zikishika tu mtoto kijana basi. Lakini unapata msichana inamchukua kidogo, lakini kijana huwa ikimchukua mara moja, siku ya pili unaona huyo mtoto hata haeleweki. Hivyo ndivyo najua mimi. Hivyo ndio najua. Alafu pia kuna jirani yangu pale alikuwa ameoa kweli. Na dada ya ule bibi akaja pale kwa nyumba, sasa wakaishi pale. Kumbe bibi akiondoka akienda kazini, jamaa anabaki na yule shemeji yake. Sasa wakati mmoja yule shemeji yake ikabidi sasa, wakati bibi alikuja kugundua mambo kama hayo, akamtuma nyumbani. Akatuma dada yake nyumbani. Alivyomtuma dada yake nyumbani, dada yake bahati mbaya akaenda akashikwa na ugonjwa. I think huyu msichana naye alikuwa anataka kumuua tu dada yake tu, kwa sababu anajua hizo vitu ziko. Wote walikuwa wa Kisii? Wajaluo. So unajua Wajaluo wao ndio tena wanakuanga na hizo mila nyingi sana zinaitwanga chira. So yule mwanadada alienda kumuona dada yake hospitali, na ndio hivyo akammaliza yule dada akafariki. Na imagine alikuwa anaongea, alikuwa anaketi vizuri, lakini alipofika pale kumpatia tu chakula, kumwangalia, usiku wake hivyo ndio akaenda. Ndio hiyo tulikuwa tunaambia Deno. Sijui kama veiwe unajua inanga hata iko na dawa ama vipi? Hiyo hapana ya dawa, mimi sijawahi na dawa. Ingekuwa kuna dawa haina, sio? Ingekuwa kuna dawa tungekuwa tumeona yani imesaidia watu. Hiyo haina, ni kujiebusha tu na mambo kama hayo. Kama unajua unafanya vituko kama hivyo, uruhusiwi kuenda kuangalia yule mgonjwa. Deno hebu tuweke nani akuja kwa studio Nyangoya. Mimi sijajua kama kuna dawa. Hata huyo amekataa, hata Fei amekataa. Naona kama wababa. Wababa huwa wakijuanga wanacheza nje, huwa kitu cha kwanza. Baba mwenye akili huwa hata anaweza oga pale akija tu. Hiyo najua hivyo. Kuoga ndio dawa? Kuoga ile uchafu yani. Ibaki pale. So wana match fresh. Ibaki pale. Anyway. Mambo ya umwale, I don't think. Shikia hapo, niko na mwana Wonchiri ako hapa. Mwana Wonchiri, yanimite mic yao. Mwana Wonchiri wairire. Mwana Wonchiri, nimite mic. Mr. Hello. Niko wewe. Habari za kushinda za majioni za sote. Salama. All right. Ana mko na gumzo la leo? Yeah, exactly. All right. Tutuange lugha gani? Tutuange ile lugha ya Uganda ama tutuange ile ya nyumbani iko sawa? Kwa sababu kuna mama mengine hapa tutaiwekaje kwa lugha ya kinini ya Kiswahili. Ya Kiswahili hiyo na hiyo mambo bono. Ego mogo tebanga kurugutu kurambekera ngo buyomanyete bona wanyoranga. Amanya ngeko kwa mutanga seke gusi. Nataka tumwena Amasangi Tosemanie Amasangi Amasangi Akorusigwa. Ninki na kibaga korire kale. Asenge nje squeeze nonje timanya. Nditume tutangi Ninki. Omanyete bono.
na kitoko takatwanyora ase tokona gosemani igo mono oito twamanyanga amang'ana buna eriete eri ng'aki Amasangi nkirimineti pengine abande twapatikire komanya amang'ana make ya ekegusii na konyakonya ori ng'aki are kobekwa naende ng'aki are gokorekana naende mbobeki abwate yaani ebinto ekabire ebi na amani bono ekero togokwanera igoro egento gekorokwa Amasangi obviously egento kegogochera ime nokong'enda mamincha yaani nogosoka isiko ya enywomo enchera ende wachiko affect omonto ore innocent timanyete ng'a nari nkona kobeka buya rende ekero torakore nabo oranyora kwabwatire abere atato bono egento gekorokwa Amasangi n'omonto osokire isiko ya enywomo obwate omokungu oseresere bagoteba abagusii bono oseresere nere bakoroka concubine otari halali mwanamke wa seresere I think bono ase effect egocha yatokera Amasangi aria omobwekano omosacha oria arwaria ekero agenda aria ache anyora omwana oyo orwarete onye taigeti gwesibia nabo akomoita omwana oria nabo agokwa anyora omong'ina oye gose na omwana are konyora gose akuga amanyinga agoiteka amanyinga aria agoitiboka igo onyora omonto osibire ase eng'encho yaki ng'a igo nasoka isiko ochia gochanganya na amanyinga atari ya egesima kiaye bono ekero kwamanyire ng'a bare goteba ng'a ekero kwamanyire ng'a kwarikorire kware gocha gwasoa kwerende gwesabusia amache gwasoa amache ime gwesabusia kwaba ng'a nkwaita chinyachieni chiria chia ekwerende igo mombwate gochimoina abwo naende at the same time nomosubati nere nabo agocha onye ogenda isiko nere nabo agocha onyora oitire omonto ore innocent bono mbabwate enchera bare korwaria amang'ana aria Amasangi ngotwara barenge egento korokwa rirongo riri it was a mixture ya amaraba nomanyete ase eunko ekorema ribusi ribusio amaraba aria naende bamanya konyora ase amatabekani nomanyete amatabekani echinja chiomerete amatabekani chinchera enyasi komera ng'a kori kwa mogo oyo ominto orarire wagoteba ng'a chinchera inye bono amaraba aria ende banya mix nchera ende ng'a rende abanto nabo batachire rende bama gokora ng'a nomosio bogokeka nabo yare kobweni nimani timanyeti ng'a omanyete omogusingo twarare oboscience bwa obonyagitari timanyeti gose nimani lakini rende nabo yare koba ng'a nkobweni yarenge ebinto ekabire ebi ng'a igo ogokirekire bono ase eng'encho ya ekegori eke abanto abange tianga tebia Mr. nani omotegereri na kurugutu otegererete abwo nkeri ng'a abanto abange basirire batarwareti ase eng'encho ya Amasangi igo tobekane buya ng'a ekero kiaraenirie abanto egekogera maybe monto oyo tamanyete ng'a Amasangi aya ng'aki akora egasi aye gwacha igo kwanyora
Okay, na bora achoma to ako mwana kwa mwaka bosaiga kaboko igonore kwa moitire ngaigo sirira sengenju ya kinga kwaenda muinari kora mang'ana igo no nyugwete nkwigwete igo eyine arenchera Amasangi arego kota nande narororo nande enchera bare konya beka taji go affect omonto bari bamanyete nereke lirongo bakoroka lirongo kibono munyagitari takogokonya omanyete aba munyagitari limba agogokonya abantu bagocha bagokonya n'abang'ina bari bamanyete n'abagaka bari bamanyete bari abakoro barire emiaka bamanyete amang'ana ayio arego korokana timanyete ng'a nari nkwanete igo gose nari nagotugutire obu nabwo obumanyi bwane obokase ring'ana eri kwamboria gose kwaboria burende mbuya mono otara omwana w'omuchiri ekio mwamanya omonto bonende kiamubwatire iga nerirongo naririkogera gocha yani okay bono abang'ina nkomanya bare mose abang'ina abang'aini nkomanya bare nabo okonyora mbamanyete nkomanya bare abang'ina nkomanya bare ng'a oyo nekeruka nyabagasa nomanyete igo ng'aki ya nkonya iria etindimeti nyamagasa nkororore egento keri buna nomanyete kegwankwa ng'a nyabagasa emete ime kegwankwa egekona koeta iga gena korona gekominyoka bono bakamanya bateba ng'a nyabagasa emete ime igo nomonto otabwati mosimamo ororogora namate igo rende abang'ina nkomanya bare ng'oyo nyabagasa bamanya buna bagokora amang'ana ayio manyete ng'a nari nkoete richibu gose nari ngotire oyo rieterete kosikogetere okorigerete nabwate amang'ana ayio Amasangi Amasangi yo ntengo taki Amasangi nari wata yumunde kutenga tireme to kora to kwatsireme ngana kimurai aya man tebinga Amasangi kuibona ngabona rangiri fa na fei toreme to kwane na to kora kwa kugana kwa fei no ekinege sangio aina bana aita aye ndibwati bwa mate pia ndibwati bwa mate Amasangi gesangio ebintu ebine biratambe bobe egesangi na kie kiagoteba kina kiegesangio Amasangi negente kia atambe egesangi na kie kiakwana twagatwarire egesangio okonyora ng'a rere twacha seino mambi togende moche seito yani twana kogenda iga mpaka kwanyora ng'egasi yabeire raisi ase eng'encho yaki yokobwatera negesangio ebisi maite aye ekegusine oro sana ekegusine erinani ekebwata amang'ana amango akomachiko bwekanora ateba ng'ana ayamorakini atariko atanyuomane piare are bono gwatebire risa egesangio na Amasangi ebine ebintu biratambi bobe Antitimate nga faith gose oreke ne bakuna timate nga fini swali gose faith boli ango mwana wonchi no teke useka nake bwate teke gima ini Yes. boli swali ango mwana wonchi riga bwate mwana Okay. Njenda mupongeza juu ebintu mbirate birabundo je binde noninjo manyene ntamaiti mono.
Mnate wakasema nige ndio kia muhimu sana. Ayo mwana bonchiri. Ala. Amasangi. Aho kare kana affecta soborere bwo kakari muntu arwari na leo cha bwato muntu. Ngekyo. Amasangi aiga. Na kinatebera ngakio murai tari okurwara gwo kana bona agotebinga nabo racha igo okuno omokune bosa yango mwaka osine oroe kwa mwaka iga. Nabago akogire kaiga chi onyoro alire igora ichiro. Iga baba. Naweza muuliza swali kidogo? Auliza dada. Na sasa kama hiyo ugonjwa unaweza peleka kanisani ikaombewa ikaisha, ama tu ni lazima utafute hiyo mchanga ambao umesema? Kuna ugonjwa gani? Hiyo sio ugonjwa. Yani ya kushtakia. Hiyo sio ugonjwa. Si sasa mtoto ni mgonjwa, sasa utafanyaje? Nani kama huyo? uko town na ujui hizo vitu? No, hiyo hakuna sindano, hiyo sio ugonjwa. Obutaiburwaire babaga ndo boli mungina ari nabakwara surele muyabo. Nakina agatebera ngaki obuno munyagitari tako nyara kobeta sindani obutaiburwaire. Timanya ng'amasaba yana ikiri ngokonya ara intageti ng'enda gochime sana. Tinkogotebi ng'aye gose ya intageti na diva na religion intageti tinkotaka na twamererania ase twerende ibone gento kerororo nagotebi namanyete lakini nkeri ng'a koranyore ng'amasaba akorire egasi nabwo gose nabo togoteba haleluya. Ngote warenga SS. SS ngorusira Amasangi. Ngana ki? Ngote warenga SS. Ngorusira Amasangi. SS, what do you mean? Ngekara kwa toile Amasangi kwa rwalire se kwa akubwatire. Kuri yore SS bari SS banereta. Yeta semure egere yarusha Amasangi. Ya etase ngo. Asaba iga aso iga nekono montangeresete. Aso igo pekamo ngene gitari kumara bago tibari yesese era ye kuro nandonsi yeti wasori orwarete egere taku. Okay, timanyeti go sento tara iguana. Obotaiburwaire. Ntake tonyi gubu ya obotaiburwaire. Ningo bwatitega abo kabisa. Omobwekano mostly nandeke go affect y'abantu. Omurugi onyorero omwana nyagitari are ngongiare. Eapeni. Kwarure muinari ase twatera sere. Eapeni. Ogende ochiko kwani omwana nyagitari. Musubadiri chingwe chiko moerera bosaigo omusubadiri nyoro ngosirire. Ekigia noboli ebi ko babiro murai ebyo ko babire kabire y'abantu basira bari innocent. Na bigure na byochi byangere wasu wanda aramanyo deri bueno bari meya. Nabakonyora nga amanyi ko moereire. Yasi ora ngakiara saiga bono ngakiara saiga. Ayo mwana bonjiri. Na kwani ina kituraro kigenteke. Juo mate mostly dogo yuzi no bunga zindizileke oborwaire. Obotaiburwaire bi omboikoro kuburwaire muraye kenege ntoge korokwa erietaliana linga na Amasangi amoita taiburwaire. Na Amasangi amoita. Nakobwata nyagokoro genda omo naba omoboli ayo ete kombali omoboli nga
nabwate omusani one akanyora omwana buya nyagitari atoroche ng'ambu yare ogosira omong'ina bagoteba ng'a igo ine Amasangi buraire mbwaye ngabu obu nabwo omanye bwane ng'aki obu mbori borwaire ogoteba ng'a n'Amasangi okay ase eng'encho natieka goteba ng'aki ekegusii orosana nabo oranyore ng'a naende onde nare obwate obomanyire nde goetania obo tokona gosemania nsa igo nabo orabe toimoki eki ngogotebia omanyete naende onyore ng'a mambia naende oyonde ogotebirie ekento gete naende kemwachi koba related gose kegocherere gose kebwekaine buna eki tokona gotakuna nsa but the point neri ng'aki obo mbori korwaire Amasangi igo karakwanera ng'ekigose ekiage karakwana ng'egose kia ebinto egwate norusa karakwana ng'amang'ana make iga riakegose bondo amuhimu omonto atakere komanya tikoya kobura amaswali iga nabande bagocha tege tochake gosanga ase emibura Amasangi ekeguse goteba naki karaeresera ng'amang'ana nara muhimu ekegusii omonto atakere kobwati ara muhimu buna bono Amasangi naye amuhimu tatakere komanya ande kende kero gwetari okay buna natieka goteba nani Mr. Kurunkutu ekegusii neri nani ekegusii norosana ekegusii netagachi ninki karatiga etagachi nere net nani etagachi yani etagachi negento geteichora ngoro omwaga kegwete karansa buya anza fresh yango ngobwate noni chaka buya tokobwatango indagaji ninki etagachi yani etagachi negento gereichora yani no kora buno orakore nobeka amache yani negento kenga nomanyete omonyoncho bono enda netaga omonto enda netagachi etari kwegota yani epakiumera abwo noreta amagena koruchache na masaba na korua ndonsi nomonyoncho togoichoria that means ng'a ekegusii nabo kere getambe iga ekegusii norosana ekegusii neri nani ekegusii ngoro omwaga kwaborire bono omanyete ebigori ebi byaito by'omwaga baigoro bacha komanya amang'ana aya totabeti tokona gotakuna iga na konyabeka ase etakeire igocha konyora ng'a enderia eye y'abana tokonyora bagocha komanya ekegusii enderi nonyemanyete enderi koigwa enderi nimeko ndaere imanya gochira ng'ana ebinto bikobwati kurenka gosefa enderi ne generation enderi eye generation eye kinderi ky'egisokoro kyaito so nabo okonyora ng'a ekegusii nabo tokona gokeburugera igo bono natieka gotebi ng'a nyabagasa emeteimu nyabagasa bono eriagachire ng'a abanto mbare baenge oeta bono aye nyabagasa tobwati mosimamo onya gwakiringana nyagokona wabanga kwabere nyabagasa abo n'abana abasubati noriagachire ase abasubati ng'a nyabagasa
Kosenkore igunde nganya bagasa kokere unne bagasa wono sinyu komanya. Ono kaiguaji kobasa. Ono tuli kobega kobasa ilibona kala kobega kobasa bono kuanga anengo tachoranga nyabagasa yani tubu ati musimamo. Ogo etamato olirogoro ente kabire. Ono ayina aramangane kabira ayina bakonyoranga enkinderi cheto njigo takonyamanya. Abana baito bakobaya. Ono no Amasangi abantu basohoke kandi batiye kuwata abantu batiye kuwata bwati batiye abantu batiye babera n'abatwati babo osana n'abagaka babo dukora Amasangi n'abwata abantu nali eryogo bagoteba. But it's very unfortunate nk'abantu abange basire in that man, my friend. Exactly. Lakini komanya bagara baya manyi basire ikabana komanya bala bange na bamata kwa sana. Mr. Njiri. Sa Entonces nataka koboli lani elava okay tutebe tuaber numusvati lekonia ninyo mete lakini mbwado mbango ndokana toji totigane like miaka 5 na isagocha Masangi yusiri na leo. Oyino morugyo Nabo ekaiga Jevini sentinyo meto musvati nimbwato mubango ondo kando twabere nele like 2 years na motigire twatigane nele miaka tatebe na 5 aize goja bono tutebe nganya gitali aja korora sino morugyo Masangi alisiri na ila nembaka ya kimwatigane tirende bonto igwetirende kwende chilinki yaite yaboniga ki yinsara explorando le yilinki yaite unless ko umanyite gento ngero ora kwa moti patikero ro inta reality kero ro okay unless wa avoid una wate apatirende bwe motinga ya nga lilinka bono tiga na kwa motigire miaka 3 ye yajire aiwa te vamo jire te vamo muswati la peke teri danga nyapsinga mokango delivery ngo mwana na ija como la is a problem nere zishirenere ya te ye akora wono turo chirenda asengencho kwere ndono link ite yoboni gatera te yo it's not there. Okay. It's not there. Kere go affect mono mora inkelinga ndiria connected. More connected continuous. Yeah, more nere yoka. You are right. Okay. Thank you. Welcome. Tengo bori na fitiri baga ko. Ganda kuoni makwa fitiri baga. Okay, fitiri yes ongea. Sijui kama hilo swali yenye ndauliza ndio ndugu yangu ametoka kuuliza kwa network inanisumbua. Uliza. But wacha niulize tu. Sasa tuseme mwanaume ako na wanawake wawili. Na mmoja amekuwa mgonjwa amepelekwa kule hospitali ama ako tu kwa nyumba. Huyo mwenzake anaweza enda kumuona vibaya kweli? Naweza leta problem. Hata mimi mwenyewe naweza kujibu lakini No, okay. Nani? Hello. Yes. Kuna echo. Can you hebu tengeneza hapo? Kuna echo. Can you hebu tengeneza hapo? Kidogo Feti minute tupe kidogo. Sawa. Endelea. Hello.
Bona kwana. Bono kimwa bori trochi abana barugi bongo abana barugi trochi bona inje maetaji gabwata barugi babera abana aba bose n'abamwe abo bari mu candatu iyo. Abana barugi baye gose n'abarugi baye. Abarugi baye ne family yaye. Anyway. Igora Faith umejipiwa, Faith umejipiwa. Ngoma Mike Faith. Na sasa kwani kuna utofauti gani kati ya yule wa kule nje na huyu bibi wa pili pale? Utofauti yenye iko huyu hapa anajulikana na familia. Unafanya pembeni, yani mtu bibi yako mwenyewe haujui, wazazi wako hawakujui. Hiyo ni kitu ni kama unaitwa oyongo kwana bana. Babu Hiyo kitakuiba ni hatari sana. Ni Fini anaongea. Ni Vini. Okay. Ni Fini anaongea. Ala. Fini amemaliza kuongea? Ashamaliza, amefunga mic. Ameongea vizuri. Hiyo vile amesema ni hivyo. Hata ukiangalia nani huyu mfalme alikuwa anaitwa Solomon. Walikuwa unajua alikuwa na wanawake 1000. Pati harari walikuwa 300, si ndio wanasema? Na wale wa Seresere, wale wa nje walikuwa 700. Kwa hivyo kuna tofauti wa bibi zake na siapo tunaelewana? Tunakuelewa. Oh, thank you. Ndio wanaitwa wa Seresere wa nje. So kuna tofauti. Shikoma dada amejipika. Ni Faith aliuliza. Faith? Shikoma nimefika huyo Faith. Ni Faith. Nimefika huyo Faith. Anyway. Yes. Hapo nimesikia, nimewapata. Watu wajiamini na Amasangi. Nimeridhika kabisa, Alafu kuna pale ambapo aliguzia sikusikia vizuri pia. Watu wajiamini na Amasangi. Mwambie. Pala alisema sijui unaenda kwa mama taweka unachote hiyo mchanga sijui unachanganya na nini. Ako hapa. Gatebeiga asa matebekani then oenda seribu sirie chinguko chiriji kuri abanyabuwa ariko kibando mugondo I think nabo nkairita kwana. Mr. Njiri nali boyo. Hello. Wate vamos. Nabo igo bana nalito ko kaliro ngora elio golie kwerende elio golie lia masangia nabo konyora bangire kare bamanyete nga bintu mbiri buyo konyora musubati aira kona konywa bana oli na acha noro eta uchumo inabu ngeko mu affect. Na bere igo that's true na bere igo no endo buyo awako nimekaina Hello. Yes, untiri ntoko igwete. Muntu naro okwana abwe mbona yakwana. Basikire chimwe kigoko bakore okwana bakore libaga. No ikira comment tuna na menta abunga na bere igo iriogo ria ndiyo na ria
lie kwende ya lie bakoroke kwende yo bakiwana liagende lieteri na lirongo. Yeah. Joseph Nyango yako teba yule wa nje amejificha, hajulikani na jamii, ndio maana yake inaleta igentekyo. Joseph Nyango, hakuna shida hapo, kosi wote ni wanawake wako. Omo nyoncho tulikuwa tunatukia wotobekera matoke. Monyonjo kutabekera matoke. Amo nyonjo kabogo irie kwerenda matoke na kaine keru na ndo obogori obori. Ai matoke. Omo nyonjo na nyongo. No, amo nyonjo akorosere gune bitere bitorosi okorowo Omo nyonjo ayedeni. Omo nyonjo no mate bune, omo nyonjo matonge bune, ngoraro le full neck. Siri ya full neck ya. Ye full neck. Like exactly one thing in Joro Zeni. Eso creo que vinto viri. Bitorosi. Bitorosi. Most riba karose ne metere tu agasimikire tu agatumire sukujinda chese eme kisongo. Me takisongo. Tu agatumire jinda school kwanda kwa bukera amaraba ime. Kwa bogoli jinda tereji. Oja ya karose kose birundu. Ebirundu. Nomanyete igane kerundu. Omutagisongo one kimutokororeka omutagisongo. Omutagisongo. No litu akaliro oborembo ngorie to borembo. Egento bono mo tamangite mate tole tofauti turete tofauti. Lakini bono egento mutagisongo uruko tandege. No. Yeah. No to akaliro borembo geto. No, mutandege goikobe ugente ke airwood. Mutandege osomo ningamu negente ke ngano mutagisongo tata. Okay, I'm saying this. Omutagisongo no litu agasambira makara ya enge very special. No mutandege tuno makara na makongo zaidi. Okay. Alafu twagachire twanyoba no moro oborembo bwaiteka. Twali. Twana gotakuna bune sweet gum. Njono mathi no mutandege chuno twakalire nini. Alafu on top of that twamana gotebunga torie oborembo bwo bonge ekara kugenda maguta mutwe. Bogo jigocha. Mange ere bogo seo ere bobe. Ondenaro ngolete. Abwara mbuyo bwana. Bintu mbere byego twetisi ko mwana ominto Joseph. Bintu kibero etisiko. Ebita mutagisongo ere tende wa kwana tani mapema na boleti otinye tikolibwata nuko libwana ngirikoroko. Okay. Igotua kwa no mutagisongo no roito kwandra still ere tende wa kwana tega ri osomo mutagisongo yo senki mokuburukana mwaro ose no munyonjo ro. Ebitorosi ni ebitorosi. Hello? Yes. Ebitorosi no meteri etaraba chindege. No mate chindege. Chindege ngiri jeji. Tobwate chindege ne chibito. Chindege. Exactly. It's okay. I want to go on. Yes. Ebigito igotwaga chibeke twakabekire nyumba twasiba around twamera talibo. Yes. Pono kuru ebitorosi. Oso ebigito oso chindege. Ebigito ningi. Okuru ebitorosi oso esigito oso chindege. Bona okubwatire. Kwanyigure. Bona abwate ebitorosi ningi. Bona ebitorosi na bya karosiri orwambo. Orwambo na twaruka emonyonjo. No. Orwambo no twakare ile twakabuteire nini obori kero twaruzi obori twaborosi twamakobira asiri ibiri.
Okay. Bona bekera tora soru ambo ntobwate ekige. Ekigo Gekoro sebune nini? Ekige tari ekigo. Ekige. Ekigo ne munyama getori ongensagara. Bona kyo Gekorokwa. Ekene ekige. Ekige kene tibaka bare kore robori. Patera kerre toru ambo. Mwete. Weapae oruamboro nadua gasiekire enyombe eri abakoro. Yeje zitabwathe merango. Ntoigwa naine goikirabu. Ayonjiri. Oruambo ndolikom. Oruambo ngo murore ne kiyongo mukere. Kige. Ne mononjo ngo muore. Karatiga. Ndaboti kire katiye kige no ekore nene no ruose no ruambo no whatever. Ndaboti ya ekige no ruambo. Ninki. Okay. Ekige ne kyokore robori. Noma tokora. Oroteru. No, oroteru no rogo yuba. Oma tebi tatabu. Ndioro kare. Rurane kere no ne jibando. Na ndende no ante jibando kyokora. Omurai. Tariye ikwende yo kana batwa kabekero ruamba twarara. Tantu abekera diyo igoro twarara. Teno narare diyo kweli. Oh yeah, yanamunye tzakomanya. Abono mete. Kai. Toigwana nire. Deno no materi birirori. Timeti bontu somaneke gusiga iga. Tosomaneke gusia bidominenta matito tadipi. Na kibona kwa iguli na goteberinga eke gusine pagachi ruje gechoira. Yangire wichura. Okay. Mwana ko ngansira na manya ki adepi. Adeka ya moyo kigangira na soro. Sawa. Monge deka ya mwana bonchiri. Adepi. Okiboirire mwana minto. Weruya. Twatebanga konyaye kwa kurete kwerere kwa buturete kitabu enusu nekende ukaira esukuru kene kana nikitari wewe ni shujaa. Karibu sana, happy Mashujaa Day. Ngere nari kuburi gega. Nomete nekitwe Amasangi ninki. Buna Amasangi Timon lakini nene ngoigu I think nekero mwana muswati anyoro mwana omusacha oyo agenda isiko alafu aenda chikurara n'omuisiko omwao aje kubwata omwana oli aina aramaita Amasangi. Kubwata omwana ngaki? Yeah. Yani kera agenda orara n'omuisiko omwao isiko aje kubwata omwana oyo aramoke. Kandi kubwata omwana mbobe? Amwe gose n'amache gose ya atari bwira. Yeah. Debora, sentipora. Debora omata abwate chipointi tigagenda mpaka atabukio agana gotigera injira. Debora togendere baba totenena gena ko komoda kobwa. Yeah. Gusiga igabo kengoli. Gose aje direct. Yeah. Depi. Yeah. Okay. Naro chuna baba are gukora kero yes ningo yes. Togendere bono. Yes.
Nonde no. Kora wakwa amore magega yetre kinto gendere. To gendere. Kero chire nyamusa nyakama amanya kubata umwana uda ntabana tiko umwana lyogo nandi kero mosubati arwalite bona nyine friend yani aru ntware ondora onyore musacho ne ba arari nere ndonya gitari gusangeri nona amache enete kutoka ya toromo wanteri buya koma tiro ngondro la bene te kweu tikoro seri una Network mete ye kutoka rochi network ya maire kwerende depi nare gusabana ki depi asanga network ya wote ndiro kwata buya chuo te bi na bwate mete ne no kuko ni komanye mete yu chuo bi na te bi goro ye libuzi tiengo tigaira negoti I'm also about news Steve na kipoirete waile bien ndugu happy Mashujaa Day. Happy Mashujaa Day to you too, bro Dennis. Nimetinga ke gusino ke manyete igobe igonona mete igorona arenga ari gesima chagesima ngatenga muchimutuga bumosobeti. Yes, exactly. Kurugesima baka mosobeti just around a few kilometers. Na wakwale kwa ikanyomba aliwa wa macho sibe kabisa. All right, karibu sana. Asante. Dezi tepira nengo kwa nare kerwa kwanire mwana bwonje kameke gusi no meteke gusi chenomo gusi patrona kuma tinga ke gusi kiwata to iga ndo chega iga ati oru ambeni sezi kubwa kori korotero. Okay, no Amasangi ninki Amasangi korengana butaga muna Amasobeti news TV amanyete Okay, wana korengana buna nkoigwe gara tigante buna nkoigwe wana buna amanyete Amasangi for example I know musani one Dennis minore studio gabo yes ngo beka for example ngabono nimbo atomwanchi one naye kabisa no matingara maene nyombe imwane I know musani one we normally do things together tokore ibintu naye como kire dagega kire gento naye tokora naye so like I take you as my brother halafu ona aigwacha kuangeta magega and then you come and sleep with that lady so bono trocho sani bolibo bwa mata bolito bwa tenche naye so anything can happen that nabono bo bolina toramo naye turatenga bona ina Amasangi ogosanga comes from ogosanga you know this person ngo muntu ono ibuoyo and then now you intentionally wasoaroro korengana buni kuiguna ndi buna manyete bono korengana inchi na boira tokinga inchira enchiro yo korokunga nere devi amanyete inchiro mwana bo chori amanyete na Faith Makuoro pamoja na Vinibabu inche buna amanyete iga so I don't know na resiri kan leso ante bono kuchimenga kinga kiale bona nikuulize swali kidogo. Umesema kwamba mnashare mwanamke mmoja. Kati ya ile kushare inaweza tokea shida yoyote kweli ama kando na kupigana, achana na kupigana, kuna ugonjwa inaweza tokea, inaweza affect nani? Faith. Ita just Mozobet gakibeka buya iga te none friend ya friend eri yawe ya imene mangete mwa Dennis mangete mwa Dennis ebyo Amasangi na bagocha
Nando yo Dennis nere mukuragira komo nere mukul nere ndagire nere mukul nere mwande gutara nere mugwagira nezi ando mana kurwenda kando oire family yao abakebegete buye waterere gofini umwana wonchite totegerere buya pe uchukuri akipada na orangi kusika na vini muke bwatete na depi nchibeka nchenda offside na faith nchibeka mbwatete siko tete kwa Dr. Kizito arafu tomagota sidepi tote as Jennifer mama de mama tumako kwa mangana nchike kusikira kiga ikimba chete kebiriko TV ninkoro chikaribu sana Joseph Nyango yanto bwateri ibiri na urogena wana kama nete kwa nkora mo ngirengona ngora ga kitinsireke gusi Dr. Kizito unmute your mic Kizito mambo tewango Dr. Kizito gaki igore microphone yao Dr. Kizito gaki igore microphone yao umwana bwonchirio obwatikere gento one by one ochiko twerera so bwagare na vini okay para Kizito aratambe mama ze mama yes what's up puro nimewamisi sana Nchungora Jennifer nchungora muko aje njomete no etante tunanya kwa bakwani kogenda nje nanya kogendera nakororira tupate sura tumanire na moino deno aikora tutika mama tumekuwa na yeye malingine sahi weta baba wa nje gaki no kisikia na bongo ke samusa iko ko muonjo na nonjo ka gocha ndari gereri koraiza kuna mambo ndari yes that's how I do my thing wala nyororo be yo koligi Jennifer azeki Ndabingo wana somere magwete bikusimo ko like bikongupa kwanango no meta Amasangi wote kusiwa Amasangi Ninki kwa hiyo komete totoyo Amasangi Ninki na Akorusigwa na nene Gekoreta okay nte toko kuwa na igoro I have a lady friend of mine oli gaiga Facebook but vitu mingi tunasomanga huku Facebook. This lady she used to call bono tu anyoreta sigete bago post style gete bono tiga bono nchaka Amasangi negento for example omo no nyuomete kunkurukutu ose ni nyuomire ingende nyuomire ose nande nimbwa to mwana amoke ingende isiko ngakwe gento ingiche mbwa to mwana oli immediately omwana ori immediately ntale sibi ife kwendo otwalire mechando warali omwana bako afya yae na bego chaka gosalika wosengende njiche nchikororo musacha ono lenya kitali ntale sibi musacha na bara ko because we are connected ono musacha one we are connected aina ara Amasangi na Amasangi agocha iko mna nchema nyete again bono omusibati oyo nkamuboli ko chimba I do follow people ko chime inbox ngaboli bono na kinda akore elinde elio mwana oyo igata chuko ba affected kerna akorire obonya ko voice ko na nanileke bombo isiko agantevi wa agantevi eke bombe kera kwarule isiko gali esibiora bese waralire ngesi binje ntichianga alafu ntibaza chiryo nyumusacha olianga olio chiko ngake gento mbwa besingi noni kominge omwana kwa bakomategendo kole lollipop igobona namukoranire igobona mwana tako bwena tako ruara tako ba affected waralire asomo sacha ogo isi kweka kwa isani kile kwa hivyo okoma bekere 10 bobu eriko boko yes esingi komi ali ose pound esiringa ichebe esiringi koma bekera koboko yes kosena na boko genda chinjira chichiombera nete koboko yani chinjira chichiombera nete isato chinjira chichiombera nete na kichikoroku ama tabekana
ama tobe kanali ole mama rabali achiko bogosineri rongo oenge onyu. Yes. Ara Exactly na way guy. Wachire batukondi gawo waligiye matabe kania iyo chokole mocho rusiriro no mwana oikire kurugesi no gosoka igo umwana mama ji ikomye no begetaye aye masabeti ikomye no ere mogere chonti kwa uri no tukanyasi kutoka tukoligiye Moikonye bunje ikomye ikonye bunje ande gento gya kabere origiri buse ngo yunaro origiri buse liye kwerende liye chi monyo. Yes. Obucha marabari naro bwenge naronyu na bombo kwena masange yao koraki akoere they wait my future husband whenever you are I will show you pepe anya toko nga what I want. Que usingere yake reso mwana bonjira ko nyogokwana ndage tonge ode pia kwane egere nonchiri amangana nara na bori bakana gose ai bindamira abantu bamete kigusi mete ne kumiringa konyara ngo kwane kigusi Kiswahili. No Dennis no ni ndundo baiti bigusi no gosoma okokorore kende gionde monta go kwana rema go time pa ko mankia minutes. Yes. Dennis, working on saying just imianite kulima actually it's overheating and I want to switch it off. Tigangire magari mpakwani mpia mono naende. Thank you so much asogo join me Hot TV mchara oro muya sana. Ntonda abategerene kabana ba mento. Esike sikenyomo yao kabe abantu bari genuine anjomonjio anjena kende kinyo sige koba tigana magana ya Masangi ngo bayitara kwe mukumoere. Mama Deputy Jesus, this is not for you. This is not for Anga Eshimu. Deputy Jesus. Deputy Jesus, this is not your day. Ya washume post yo montali kire Facebook. Why did you send them a friend request? No aya pia toko like no polio mochanda konyana share no na se Dennis mobona Dennis to konya ngegente ke ngakitoga konya to mwakonyo muntu bwanko biya mono te yamba tuko biya kongo basaba aki mosobete news TV nere ga YouTube subscribe abana ba minto tunyagosira nagaki biya mono asante sana mama G for general have a good night. A good night. Subscribe. Mosobete news. Thank you so much. I'm one of your subscribers. Take it easy. The news. Thank you so much. Have a good night. My phone is overheating. Thank you and bye. All right, thank you. Omete ke sonombo bote tikuru magega mama G4 channel na mokoreta na igoro na Blanda mbwate ti network everywhere. Neri ko tata nari ko ambo bote ke okay anyway tetanda tadepi akwane gizita kwane arafu iki gusingira nzi gyansire pi omwana vini nwale kaiga bagambire gusita bakana tantanire ribiri monda kombori rigiri ribiri norogena I don't understand. Yeah, ribiri ya yatajogena moyo tama ribiri nerigena lyo kobongorora chibando norogena norogena rogo siebo bali gose me kwene membera bakie memera. Kai Dennis how old are you nabana gote no mwana maketo kunya kuchanda abantu kai concentrate with your work, you are just giving us stress. Go si busy ne ko ajere Dennis yone mama zema Ani joga de Dennis na si busy kaki mama the last moment na lenge nimekaa nyumbani kiwa mdogo around miaka sine vere kinomo ngoja ke sukuru tai instrumento stometa utsetika otokwera na gotanga twa vera banta pane nasini wano tokubwate vinde bira bako paroli anabo chiponta bona ochire igo gakiki aba bona ne pontao ya twalingo uchirisa bwase ketiga bona ari simogote binga aiga itomete randi moko bera nyumba muri kwana mwachirani yes ganda ate depi
Tueleze nango igore ya igende igore kunga Amasangi. Tama ko ta siri buge siri busege kene mwari ko kwana. Ese Amasangi by the Buna Chinfa kwande go na baby David gote yani tofauti te hiyo. Na ndikero isina ri kwanira gani sa Amasangi ase ryogo. Mara baye gatwate abaye chimonyo. Ribusirie chimonyo. Okwenda omoteno roko be aroche okoranda omachitiko babuna likongiro Nakyokoro oino gutumia akeri eta doritingo gotei imete lakini timaiti mari edonsi imete nusu kani njemba tei kritiko lieke gusinana sengo cha kwenda gusinjemba tei alafu noro koreta alafu na macha lia roja weta oroseri oroseri na maraba yo mix alafu bekeka okorosi laikinaki Ne vitunguru mo kai. Vitunguru mo. Ya, une vitunguru mo. Alafu kera kama kiro obeke kubeka isiko. Isiko ligaji. Ya, isiko ligaji. Pona no bogwa no ne ngombe tari lasimo mondo bieka no ngo konyari no ne ngombe. Ya, neri ya sana ngo konyari de binde bingirende. Mostly asa abana na ngutanga bire. Ya, umusipati kera kokongiri umusacha nyo chiete isiko acha komo ara ligosine genda ta isibiti buna chen fateba. Igana era na begwa pen inyumo kuna takoletiki. Hata isibiti ya maoko lirongo lina lioko okorusi omoe. Wa Obutoro kasini omoe. Watereraga abu yonyo tenga vini no mwana bonchiri na mama tifote ne aba kusimu wete ko bwata manganayo nimbwata masarengo chibabori mini wari Brian Matara ninkorochi tanda leta Frederick Joshua nago tanganera magota se Brian Matara kizito kwari mete meki okanga wo kwana pi Frederick Joshua. Yes sir, how are you? I'm fine. Wrong time. Yes. Happy Masjid. Yes. Anashukuru. Karibu sana. Sawa. Yamba kwani mwezi pia watoroche ne mbiamole. Mbiamona. Kwanza kuna mtu Yana? Nakubote dei bani leo Joshua genderera. Aya, na ikere kwende kere gati. Amasangi, no meta Amasangi ni. Amasangi ni. Nasikianga. Unasikianga? Toma maana. Ni maana. Odo timazina Gekorosigu. Ema etenga eliko konya. Asinu montori wanjeta okay omosaje oli wanjeta kwenda isiko ye nera Korosigwa Amasangi kai Lizaliria agitendo naye wa Joshua wako amene kwa mirba mintu. Okay. Brian Matara igore microphone nakiwirira kwa mwana mintu. Wele uyo mugamba. Happy Mashujaa Day. Iko sawa tulikuwa Kirinyaga. We welcomed our 50th president there and we are relaxed. Konye gwata chete gwesibi gwata chire bisonso goriko chiborere
ngato mwamo korara aine suja. Karibu sana kwani abantu sasa mukadara tatena ki. Esuja okay. Egende Gekoro kwa Amasangi Ninki. Ndarasi kwene ese microphone asibabo vini na mwana bonchiri. Karibu sana. Okay, mbiamono injambono naso ile platform ya litukolitangani. Karibu Na sana. mpire discussion engia. Omwana nabo eresire gente kibya sana na kyokobeka irongo tingomanya. But Amasangio, I think for example as a gender ekiaba sacha mogo sango muswati yo. Yes. Ose ekiaba swati bago sanga omusacha. Ebago tebege ke Amasangi effect yae. Omuswati onye bago sanga no gaka yani onye omuswati no muswati onde bago sanga omugaka. Nenda onye gakoibora nyagitari. Nda morore. Umuswati uri gakokwa. Kai. Ina baba gaka batatebeti. Igobona Amasangio ndiri mugusanga omuswati ose mugusamba omusango omugaka. And asike gusi obwente gwatacha amache ari amambia para. Amache amambia para. Nabo gegukunia. Irwaro. Brian. Kayo kurusia macha para. Diyo koboka ochi mugondo. Brian, njungora. Brian. Ya, winjidia kwa ngainere ya. Ya Brian yara. Yes Brian tugende. Ose muchera bangina bagotuba basabere. Brayo bona. Brayo. Una que bagote ba manjaya. Manjaya gwakorire wachire nyagitari ore. Wachire korore. Kayuguza manjaya ndugo jigotacha gaki. Bono egomanyete nere boigo turi komorra. Igende ya kabere. Onye nayo muswati gogocisiko. Omwako onye gitari ararwarte serious tubwende kwenda rora abase kumubutore megongo. Yes, na bakwala kukubeka kodari wewe manje kipina. No one wa kunyora maji kukarija gitari. Kwa manya maji ngwana mugana. Wewe wata kulide tricky. Ngoja mwanzo maji gani ni maji gani hiyo? Amaji na mange na bogo sabere musasiroti yago sabere. Amaji na mange. Hapana, una-explain tu tunaelewa. Maji hadi bago kwanda batevya manje nara. Ama rivaria mangi. Ni mai effect. Eke ukomera ukomanyete gwakora Amasangi tiakana kwenda so mwakaruare. Koma yedeka korora masekana no mukungu onde kete oji komorra. Koma yedeka korora Amasangi ande tia koba invo David ndabira basa ku affect because they really affect. Ngobori vizuri David. Nani kuata bwato mwana. Brian my madara. Ngobori vizuri. Mbori. Irabanga omuswati neroko umusaja neroko leta arwarete. Mukayo chire komoro eshira nereo. Ninki. Chisokoro njanzo mete lakini sita deyo. Lakini rende mbagenda bonsi bale babiri. Mbaba se kwanda bonsi. Oyo muswati ya chidisco. Ya. Oyo mana bakwanda itoyonde. Bono mukagera mukawo effect yabo ndete montegerere. Omuswati omwakora nyagitari ore ward. Nende ayiswati okona kubutorusuko. Omusaja nero kogenda against mukai. Nero kwanda isiko. Arewa mugambi.
Igwe point ndete ko Enye beka itwali yuko yakuboria. point Kara irangiri unakubori. point yana na bekeriga umusacha nero kugenda iziko mungina wa yethari kugenda oyo Debbie Otevirenga iratuka bona bachire bonzi babire between omukayo omonyena yo abegete no mpango wa kandole iziko bachire bonzi nyagitari Karomo aka Yeah. lakini umongina wa tama itiko so no mpango wa yo kando Yes. Effect teyo. Hey. How? Effect teyo. Patyomo kungu oria nyomete. Tawe ndi komorra. Oiga kwanda isko. Oiga kwanda isko mo kungu oria nyomete tawe ndi korra mugaka nyagitari ore ward. Ega ko mubutora mugongo lakini side chick oitari ya nyomete. Oranyoga kwanda nyagitari amwerende none amwere nona macho usechindethere. In fact na kyoko agachora bakaka ba kongerekere bare ward. Eke baro mama to mukungu abongo na goitware gende isiko eba ochi bakana bate uiti gasoke. Osa rimoka gocha gakora ko nyagitari. Anyo komaende ngona gokutora mugongo isiko gese ga wa ocha gokora. Ono de blayo. Blayo. Yes. Umanye nga mukao ngo gendale isiko. Nkyotare ko bokane. Abakungu bare basinyira umugambi ahenjo gucere. Tiako bika bagubuka abantu bose in general. Gekoreta Amasangi. Mosaja. Ndizoko yana abwa abakungu bano. Iko mosaja madino abunori bunonjiri ate ono bwa abantu aba. Ngo mosaja nebuku ne ambete komotete yake. Lakini tiada kuburi bugaka. Mbori. Peni Biblia usidanganye, achana na mambo na Biblia. Ngoja kucha mmoja mmoja njoyo moyo. Ayo mugambi. Ayo mugambi. Mbori mabara. Gandara ase pusho. Ayo kwa nyome to mukungu ngori chaba tikomi. To cha weke ngeje kuri chaba tayam. Anyo gogoisa ne kumaji chaba tikomi sawa. Ono maite. Ngoisa kuri chaba tikisano bonzi nkoli bare isano. Kaboko. Anyway, Nani watu nakuna vini. Watu nakawa mtosho eri wa kiransi ngokoreta. Network ya wa kiransi tosho watama. Eki watu ngokoreta ndi gota. Eki ababa. Eki ababa, happy Masjid Day. Happy Masjid Day to you all. Kwenye West Karaya. Kwenye West Karaya wewe ni shujaa. Feel tag. Nekerte ya babo minto. Yale kubeka macha somo gaso ya bosa. Usto kuwatia machi watu kaya bugati kwisi. Karaya ere 20 2030. Ene spirite kana. Lakini kwani kwa eri karibu semu chadara nometa Amasangi Ninki. Amasangi ngoja iwonde lakini nena Amasangi osema itenga naye keramu asangira umuntu osukwanyora ng'omusacha ngogenda lisiko omwana narorora omoke wanyona naye osindi koiboire okubutora omugongo gose musanga omusacha n'omusani o gose moise komino koendagera vitu kama hizo. Resa ngozi kwagare wana mbachi kuria baadaye. Timanyeti buya lakini nchini nabona akaigule gase ng'enchonji ninyorete buna kena nyorete omwana one baithie nanyorete babo minto baba kang'ete gento igoro kuri irongo nane nje tang'eti kindoche ambekerete chaimi Kwa ugorozi.
bona gachako ng'ang'aki oende oyo omwana nkumuboli babang'e omwana omuchanga akamanya gonte yaene bali mori wataiga oende omwana na naye nakwete nilio tamanyeti obeka amache igosibia omwana igo bono inchire nimaite ng'Amasangi aro narorora omonto omocheni tose nkwaibwaire nyamwasangire omonto nere omusacha gose omokungu none ekero orwarete nabagogotamboka akubutora omogongo kahiyo tu no meteri kiakogwanigwa rende kose koya toranyura irongo na kiakogwanigwa kumanya koro kutimanyeti isipokuwa neringo ng'obundwe mapema nabo okonyura irongo erio eki nakimaete gioka eki naki naigete goikera baba ominto rende konya tarasira maremu baba ominto nabagantebiri kero kwarwarire okonyura irongo watema kigongo tana se bona ndireta somwana bwonchira tikokwana Frederick Joshua. Yes sir. Oranga statement yake network yako tukutesi kuba tata. Network ya na mafiongo. Ikineke gusi. Kingejo. Kineke gusi. Tote bona Amasangi mose. Ona Amasangio. Nanjye unake una bayagoteba. Na beta na bakeigo. So Amasangi na keramo kusanga tsabe umusaja. Buna bono tsabe example ni byangero example kyane. Inche ninyo mete umukane alafu onyore umusanyi bumukane narogose umusiko mwa umukane bono onyore nga twakolire kwerende tutabe example na chile na chekire umusiko mwabo ama umusanyi oye koralire bono onyore nga agende tutabe arware oyo bono olio oyo bono na tutabe umusanyi oyo gosemo umusiko mwamo egento samo ndageramo amashiga agukwa guseke ekera arware timing none umwane kingwerre kera mukana watu umwane kingwerre umusibati mwabamo bwate gose umusanyi amubwate umwana agukwa agutaka kwenda ibyo sibada bagande chi aganya kongera ndokwa. That's what I know. Gusa Gose that is the kind of chi ndako ndo bino ya amubro na gosinyo chenjo kwanyoro umwana okula abruptly. Okay, watiriraga umwana ntaragenda period afini kama period kuchigora ari bari natige period tanda kwana na coach no na imagine again dongere umusanyi one naroro ondoreti moligiriri rongo so nati malirongo igasianiririe agante ilirongo nekero okay Amasangi edi kero wakore Amasangio so bono agante binga muligo binga omunaita narore gusi azinetebe ali bune yango ngamo ngamba nere agantumere town kumbe umusacho oyo abwate azini umusacho omukaye no muswati oyo ndabwate azini mono mukaye ngakineta engusi yarenge bono mukanyi matarasha kumbe ebagize ko bosani kero muka ali gusi kumbe ne friend yo ya mukaye agandebi imoretere yani azini motomera ne onyo matomo onyo komo gimatomo tukabwate nje akangeli we mba thinga tumo akan kumbe nagando kenga azini no kero montaka ne kugora tungurumu gebo ngosire amaraba by the way choko chobeke okurukuntu okay chiro kogora kidogo tu amalize ndio nikute kwenye ngoja tu amalize kidogo no bade akana leo tena njina tata kama nkindo kiege na jumna yao kerora
juna ko yunga Amasangi na babango ndiya linga Amasangi batina nya Gekoreta so bono kinga maraba lakini amaraba amabaliri bade bakabone kana kibwate so tina wasangoja kwa nani mubonye ngagendo naka Ronald inka babo mugambi okay wateragabo karabwatirago Yeye garako nguru ngereri. Araga na scout afadhali. Naro kubodi story ayo kubodi Frederick Joshua mako na scout. Ngone kubodi story. Ekia baba. Ndio swali. Ekia baba bo. Kari kuboli nale ko tena. Yes. Nale ko tena kero kagenda. Kero kagenda kugura. Brian karati gake. Ebone kia baba. Nale gotebanga nabo ko no muntu agoteyo nene chiro ngoni bale gotatiga nebu nale tabauti ekero kwenda kugura n'abang'ina bari bakoni ngokobori bari ng'ana eria eng'ombe otagete gotineria omonto onsiga bweka igo bono ekero kwenda kugura ogoteba neria otaeteria omonto tari eria eng'ombe Baraumba maete tabauti. Kia baba. Okay, mentera abu kidogo ase kia bagia kwanire. Okwane point yengia na ande na bere igo in fact buna kwana. One bete ko kwanira. Nkonyoro ore ubwate ng'ombe etari ko etabwati mabere buya. Yes. Ose nkonyoro ore ng'ombe ere ntindi. Mostri kyombe ekyo kwa kugire lirongo na lirongo lyabo ndibwekaenie litwara gukwanira. Yes. Ntoigwana ine? So, ngona mushibati ya kwani ngo boli baki elia kiotagete. Igotari nga okay na ndo tari kaba bakabari ngente kyao ne lirongo ngente ko bwateka ni mito ibere. Bula kwana nkababa. Eken gora nyonyo ro gosonya ro yigitanda bwana. No na kirene komanya baje. Okay. Waji deno wachire elio giri achire inde. Nindo ega kabisa tirimba igwete na utangite. Kaucho. Nabakwa nimbia mulega mwenzi. Tuitabire. Mbono na joinire go chama. Karibu sana. Mbono litani kwa se TV ya Kizi Hot TV. Karibu sana. Kwenye mbora base jinsi moja comment section lakini bona soire. Thank you. Welcome. Na bomba bwate buya kabisa. Karibu kalio kawacha kila lituko. Sawa. Lakini kwa ruhusa Gekoreta. Gekoreta mbiwa matoga. Anyway, Kaucho. Ona enora seke mestitu angelio golita lirongo ngotra lila tokonye. Ego ate kanambro ireke uruarte na bura egulio go gote ambro ireke. Gote malaria ndiro. Obweli rongo totagete. Kwana kama Toto ye jump. Amasangi bono mateli rongo elinje na bono mateli rongo lakini mbona aje kumanya ebintu bibere bitatu nga lirongo lya ng'ombe ne lyo muntu elire tabauti nje koma konyengorora nga negento erete same so mbona monte ebire nga lirongo lya ng'ombe ndro ne lyo muntu ndro bono nje nale korora lirongo iga abana bali abakuru se abasisokoro cheito cyale kwanda bono nje bono na kumutenga ki amaraba ngito korera ande amaraba ne ng'ombe tokwa ekoreki eri naliera etabutora amabere mate kara yanyore mori konyo se muntu karanyirigere iri bobe na beko butora amabere bono kwanye bekera
ririeko kwani bekere no monyo yamena yakora yari nerironge ribuye kabisa bona kina maetenga elio monto riri na ko mausendiro because na ng'ombe ero na roche ko ewe Omete Amasangi. Ng'ombe ngisi nebwa Amasangi. Amasangi ninya maete buya mono lakini ng'ombe ero tebwate Amasangi. Kara teresre. Nabongoranga no nelie amo na beo kolega asige jije kima na ande tambo kekende. Chombe chonzi. Negichiko butorera amabere wanyerie amo Ngiri Brian. Una twabwate ng'ombe twabwate elie amege chichi nale arosabu chombe Jones pina akora. Na ikere kutorera amabere. No ponyo minyokochi. Bon, Kigumura ataka ng'ombe. Eng'ombe bono rende ero tebwati ng'omuntu ratebunga ya Amasangi naro lakini asa abantaro Amasangi aiga n'amabare sana kerobe obe toba chonjo because konyose musange to muntu alafu muntu yochikomorora nyagitari muntu kwanyora okure noetarwarete mono are gocha kuikera ase ng'encho okure bono inumwabwa aki ngiakwera buriro mwacha gotanga aki omuntu orogete omuntu oyo ose omuntu otome oruterete omuntu oriogo naki kiakwera omuntu otarwarete so Amasangi arikera omuntu orimo gosanga omuntu oyomo omogende aende gokorora nyagitari abe mang'ana akoba amatindi okonyora omuntu oyo okure ose riria omuntu arwarete ochikomorora yokera omaete ng'ano Gitari utambuka eke na kiekoroku kifuli yake utambuke yani mulengali nabo abasacha boka tari mpaka bakungu mpaka abakungu bona omukungu ole murito gochikoibora nyagitari nero orio ndatache korora mpaka riria arwarite tari murito akekera arwarite amwara no na maji okonyu igo kwakorera Amasangi nandi ngochara kindi gionsi yani namutambuka abaiga tokubwata kwana kwasanga kwagenda isikari kwera na gwate kwabwata omwana kwanyara omwana ocha ochire bwe komanyene kwanyara omwana gwachire bono nkiki nto ocha kabaga ndocha kaba ayira bega kale eminyab Fred mwana akiona bekango akimanje mwana gwachire eminyab swe kokwana ngo mwana gwonchire amotere ni koro bantu bakwane na motigere magega anyway eminyabs kwani ekingo kwana otakorera omwana bwonchire ribaga jumini mengi asai arotete ntumiera ini ngego sicha sau story noero omoto tineba tigakwana okoire ribaga okoire mabu biyamon Amasangi okoire Emi koiru ribaga okoire ribaga wana ndini kwewekana kusenje ngari ntokoigwete tigana okurukuntu zinginja gukwana nobwobe balemeti nze nanya gukwana nabo bona bona ntabwati nonye noboke ana ndoche obi ngakima sujadi yabaira kila mtu kila muntu nabwate echuba bono baseba you're building bottom up kila mtu ako na story kitu wale ngeta liye kisangio kuri kisangio kwage nchaguri miange kesiriri ekego turu imejijia sirike
Bono gagusenchena kwana chi point ko igoro abatari ngororo ntwari ngi batwa chakete bona abandi ndochi bamen tiripo nandi nchake buya gaki Chakabi. Ena rito ko utwensi. Nwana Chaka utwa buya sawa ene wonje. ncho bandi tubwate. lakini chenari ngo mutangani ko igoro ninje nare ngo chenari ngo mutangani mutangani ko igoro chenari ngo mutangani ko igoro mchadara na watu kunoyo koro kufini batirende nateba Amasangi ni galiga wani simongo she umusacha totebe like an example ni nyomire bono tonyore umuchuyo si nyomire an example tadi ngega natena example te muchuyo si nyomire osengo genda ndene iniro yane e prata inirende bono mukaya cha bebuno ruwalire tingwana ko musiome igongo gire igorende nyaburi gakiye akimigutange tungo genda ora mangana korre kiasa kamubuto iro mogongo Ige Amasangi ande Labda nyo msaki wongo sokari isko nabwa for example kuru nyagitari ko derifa kwa rengi wane mpange yese ko korora abuna bogo kuju ogo chaka go purit usone kanya kwanyo ro mwana go purit na andira bogo yento kenda Amasangi ande na kuwana ndiko kwata gwangu wangu zinga na kuwana litanga aya ebikungu bitowitwa soka isiko tobwata abana ntoko gongi kwagenda gwaka gake ebintu byago wena waza kwawata omwana kwa mogongi inguru mwana ta gukina omwana wate myaka sitara kino kubona akamwana k'emitindi warari ninara na kuwanira ntinara nateba na bono kurungu twikonera abona atigete mutine kyayerera bwangu bwangu yarengiye Amasangi nabwate eriogo nonche namutebiga musibati narochiete isiko ekirasagete isiko akanya goteba ngosoka ori isiko yenyoma agakana era busacha babire abaturikiani njake simiane chako bangotara nero nabika ningende cho ngotara nero ntingetinda ibati kigwa kuchindo enyomba ona mukuwa gachaga daibati wa nekera daibati ono ucha boli bakwanda bagamba musacha ori era nabagotso igore esimio ntegerera okira ori torimakera mubwate lakini nabo ometi omondu paka kana ng'aki tari gosoka neyere bobe ometa ina Amasangi bone basokire isiko bono ekero bachete kogamba nabagaka bekinyoro bachete bagaikaransa noria ndagacha na abanto basobo bagacha bagaikaransa akabori ngosoka ori isiko agakana tata lakini ukana nokuya keri warigete getanganike kwane bako mwerio bono omogaka oyo orenge iga omogaka one gare ngomogotu arenge 70s akamanya goteba are sure buna tori gosoka isiko yenyomo ng'e tori gosoka isiko yenyomo eti totetorete omwana oyomo tomosarage ng'e tori gosoka isiko igo kende ngeka omobere abanto bono bagatogoria bono omusubati oria omwana nara achete nere ase omochie oyo omosacha oria agateba nse mobusa koreta mwana one nintabu ntoiyo achete nere mosarake onye kagokwaku ibe batebete onye okanete omwana oyo kagosaragwa agokwa bono rero omokungu oria ekero arora ng'a yabeire mabe agachia agaitaba bono egento atebetiwu keragera Amasangi ayasire agatebiwa aende arete embori ekero yanyeretire enyeri ekero yanyenyire sijui yakwama nyinga sijui etananie para agi omosuku omombori omotamboka igwete inche bono nabo naigwete igo
Yondo teba so bwengene kemira bataite kumukorera tari Masangi bataite kumurusi. Mano, akina bane ngeti Aen. ba kwani tege sinye. Nyabs. Ngomete? Na ni ulizie. Ngo kombor Brian. This one that wakwa na ditanga ni mna osimo chime prata ini. Ora bolu unkyo ta kira komoro da nyagitari njorate. Amasangi. It can about to busy. By the way, we would be very, very busy. The guy was what? You go much yes. Ingi ko Twitter mo sabati yo bande ta. Taboko ta mna masangi awana da ni kitu na mangana kitu. Tego nyane. Monto ta wikira ma. Monto ma kinta wikira ko renga dimba kaga abura kini rende. Ai bi ko munyina bako nyano mai to bosiri bua ko kwaro. Ngana banda mo kwa na mo. Tigana ra ote yende. Yamba tiga kimurale buya tola na mambi. Ya baba. Tola na magoba. Asini ne dageka. Mwana bonti. Masangi ko. Amasangi nje naye Amasangi nje nimbwate kinga onya nayo tawate kinga shauri yako. Gokwenda kugoreria ng'ombe shauri yako nje nimbwateria abantu. Kama toko we ng'ombe na kike vitu bitabichiria ya naro. Kero chikogora kwara boli. Ndiye ng'ombe ndiye zese ndiye monto. Ya baba. Ndiye wale Masangi watu Mbabwa ati bari basa kwa ole liye bunda. Buna kokora chira Masangi wa. Kenenge yo getabuat. Chiro kala Masangi. Ya kubati Masangi. Nonyengo kwa ntibwati Masangi. Nje kwa Tati Masangi lirongo lichombe ndroro my dear. Ngo lye ng'ombe, ing'ombe kwe uri ironge singe ntumuntu naro ko nyawo uri ko mwene riturira iguru kaguchikunywa amabere tabasa gutera ng'ombe amabere tari mnate ng'ombe iri ko Naki kingotebera naki ekeroko genda kugura o kubuligwa erie ng'ombe tete asene ri umuntu lakini mwana yawe ndo sabe okwe gulinde lyonse oise ko we rie ng'ombe ngaki wo chikweresa kubutura amabere y'umuntu Niki kweresa style kiye kinegendo kiri nomo kweresa ayoko gendo sabe ko nego chikweresa ngana yo tete ayoko endo tebe ngeliyogo osina bengu munekero ko ndege mesiri gali osaba kauje eliyogo nagyoko chikomweresa ngo chimaswali naro no wanda pana ndo ngoneli basi mbao tai bakwereria ng'ombe ne kyoko ba ai no maite umuntu mbako erie ng'ombe kosa watebanga unegero ko ne kugorerio ko gabwase kauja ko mutenga ngapana do sirap usenga bana do yechintetere nandi tenda irongo linga bakurusi bara gesan irongo ligisa namaraba ngai bakurusi namara aki mwale onjiri akwane gani tomutegerere tubwate tunaga nasire tora gendo kia baba karaiga Deyo mwakogo onye wakwenda lisangi ore isibio ataraso anyo aya oyu ngomubereria amaje nenkomoroseria cyane namubekera imonyo oyu anywe tata maiti aitigai aya lazima mutange tindaiti akwantige omugusina atebete ala omugusina atebete nga kalibike una ebyomo balera nkoba omugusina atebete nga kalibike buna ebyomo balera nkoba kegusie ekyo nekiyekere nandi nabokerera isigo Quando batata maitike gusire nditatebi ngakirinde mineti okigale igaki ono
abo bono gokwonera turi abantu benyarete no yote nyareti enkoba ne yanga okubarera no gusona omonda kabwate beseri bagana goikarasa na gusona yanga agotugutogenda ki Ora. lakini rendo mubarera ngobere nabako na gosinge na gwaka jegire kabila yako gara abunu aigete ntoigwana ine nkirende karike iki ageke ake urari iki ageke Amasangi aya nawara tago sianya kai nkirende Amasangi aya nawara mumirana komo ogosianya no kumirana yanya accidentally igona cia nyomorogi kigusie kimo geje Umugati. Kwenda monjiri. Kwa beiro umugati. Ngoro teme bayeno. Koro umugati. Bona ibomine kibotebanga Amasangi nabarenge gesakwekyo una mwa ereke kurugoro igogota lakini isoko bwati genteke nakwana ngakaribi kabuna ebyomo barera ngoba nkore yange nabora anyore ngakwa tuarendire chinka chaito ale umwana bonti Hello? Umwana bonti Omanyete tigamba tebiga omonto oyo iga ogochikorigia ogochikorara n'omonto onde isiko ntotake iriko mochachi because tokomanya egento kiagera ochikorara n'omonto ori isiko nakina agoteberi yo minto ngaki oye egekorota ayo minto na ndombwate buya rabora anyona ngatwakone twagotakire emega igoro ntuntwara gotata muntu mege unanje gwanta chiro muganda nkosema nitwarenge nandi nabekonyareka togokwana iga ondi narokareko nako ekimoinabwo bono igo moto chachi ngakibona ya mang'ana machireri mareta ande bono nakitoko nagoteba ng'aya kigutinetaga chikegusingoro mwaga karibi kebune ebyomo barera ngoba naria mang'ana iyo arabe buya igo rende sintagetigo nagokwana gochimoinabwo igo nabo ngoratigera gatikabera abo nonde nerabe gokwana obwonjiri omonyene nero oyo omayete kegotera nabo barera ngoba rero bichoire enkoba matine yanga naki ngoteba bono omayete biogoteka karibike ebichire rende ebigotota chamagoro naki torakora totigerende kogera ebire Kwanza. bono mbogo ngeri ngaki ekero omogusia atebete ng'akaribi keune ebiomo barera ngoba nabo okonyora tachiri igo nero osoerania ase omobarera ngoba nere bweso igati igo bono nabo oraga ninkoe chibura ketigokoa chibura gekogera bikembirenga noigwete omorai omogambi naboraga ninkoe chibura kinya noko kiao kia disease nyoteba ng'aki ya tigang'ende gokiaya kogera nache ng'iterende ng'ina bana ogwesibia omobere
Nalikuwa kwa Kenyanga. Birongo. Bona kora nyole sabu kwa nyeti na aya buna hara yote gwetia mangana yini kwa yo kwenda kwa. Omete bonjiri. Bonjiri. Oye kwana rete kori chapati komi. Umuntu agote kalia ya muna agote kalirike. Wana abuona bia gotinyire. Ya nateba iga Yakiara numete mwamuri. muramusa enale goteba iga omwana Brian omwana Brian no mwana bonjiri na ba Fredrick iga nje Gekoro tomonto abegete nje timaet na gekomomiga ikera amariogontwena naga iga Buna Amasangi akobweni oyorenga mapema nategera muna naeretera genda kegento inchwe ruari genda abantu babonya goki don't kill yourself. Jennifer hapana, Jennifer hapana. Jennifer, hiyo unaeneza usherati. No, si usherati. Hapana, mtapiga vitu mara ngapi huko nje? Kila wakati? Hapana, hata Biblia inakataa kunywa maji ya kisima chako. Lakini tuelimishane vizuri. No, kisima ni mingi lakini ile umechagua yako, hata kama kuna kutu ndani, itoe na unywe. Yako, Biblia ndio inatuambia hivyo. Nani? Solomon alikuwa tukianza kusema itienda kwa kegento, achana na Solomon. Baada ya Solomon alikumbuka kwamba alikuja kujua ni upatiri mtupu. Kwa hivyo usiige mifano ya watu ambao wako katika Biblia. No, tusipotezane, tusemezane ukweli. Let me tell you something, Igaiga. I want you to listen very nicely. These things do happen, by the way. Hizi vitu zinafanyika. And you see men crying all over. They are saying, oh, my wife, she's denying me my conjugal rights. Oh, sijui nini. So nothing like kunywa kisima. Kuna wanawake wenye wako nagging, hata ukimgusa hivi anarusha mwanaume. My brother, don't kill yourself. Go out. Yes, enjoy yourself. Kisima ya kwenu ikiisha maji, enda chota kwa jirani. Amanya taba sabati ni nditoko gera basasa bakugenda isiko. Kwenda inje akiona kwa rosire mutigeraye kwende yaye nyakomenta kane twara chigorofa and release yourself. Jennifer, afadhali una advise mtu kama ameona apendezwi na mke wake aowe. Manake sasa ukimwambia aende nje, ataenda kwa huyu dada. Na akiwa na yule dada ataona dada mwingine pale anapendeza. Kesho ataenda kwa yule. Hiyo sasa ya kwenda nje viatu zote akisanyana ataleta nini? Ataleta sasa ugonjwa mwingine. Kuna pesa ya kuoa mabibi wawili, yeye atachua sasa. Ndio sababu tunanunuanga nguo tofauti. Sasa kwani ule demu mwenye anakuendea mkono mtupu na wengine unasikia wanakuambia wanasema hivi, kuna watu ambao mkono mtupu ya ulambu hata washikilie mtu mmoja hata egesa kukiabo, yani egesa muntu naro babwate egesa yoko nyuma kungwa abantu onsege yoko nyora kungwa abantu so no mukani tarigesa kuina amanyinga mabe yo ni damu ya usherati ya ukoo amanyinga mabe. I want you to understand that these things do happen. Naona basacha mbale they don't mbali konyara kende yon musubati ikire konyora abantu tuko motiga Bono you are stuck for general but allow me to enjoy myself because let's grow together. Ndio pale unasikia unahalalishwa kabisa, unaletewa mtu wa kusaidia pale. Unaona unaletewa mtu wa kusaidia pale. Mwana unazali to kweli. Bono yeso okay. Na kojo watu kule fajini. Fajini kuarenge. Manyo kweli. Ama utaya toko litariko sasa ine mukingo. Punguza mafuta hiyo vile vile. Eche bibe. Mwana Brian. Na umetege na kwa nile iko nimeta buno bwanjira bana Brian no bagwanjira kwa veid.
Brian, moja na kwa itaberi, mnako kwa na kwa itaberi. Anyway, it's your body. Alafu imagine dadangu Jennifer na brother Brayo. Sasa kama wewe mwenyewe huwezi ukatulia kwa ndoa yako, kumbuka hata ule bibi ambaye umeoa unamuaffect, unamuumiza. Akiona unatenda usherati utaachwa. Na sasa ukiachwa, nani alikwambia mimi ukinioa wallahi billahi na ufanye vitu kama hizo ni basi? Sisi tunafanya mapana marefu. Tunaenda takeaways. Hakuna kitu ambacho unachofanya kisirini kisichojulikana. Wacha nikwambie. Anyway, it's good usimamie mtu mmoja na ujiepushe na hizo damu za ukoo zinakuandama eti sijui Samson sijui nini alioa mabibi wangapi. Zitakuletea shida, utajaza watoto wengine wakue chokora. Mimi nataka kusema hivi. Kama utaki nini awe tegento geko gera aba sanja baiga bako genda iso aba kungu aba Jennifer, Mungu aliumba Adamu na Hawa, hakuumba Adamu na huyu. Yes, hallelujah. Mungu aliumba Adamu na Hawa, hakuumba Adamu na huyu. So men, Hawa ni jina la mtu ama ni jina la watu? By the way, men are polygamous. Men are polygamous by the way. Wacha kupotezana bwana. Hata wakati haya, it's good. Yes, let me ask you a question. Achana na guka, maisha ya guka huwezi sasa hii maisha ni digital, alafu kizazi cha sasa. Hata wewe mwenyewe ukitia msichana mimba unamtoroka, akikwambia ameshashika mimba unatoroka hiyo mimba. Kwa nini utoroke? Hujawahi ona visa kama hizo? Sasa hao ni wao, lakini you can marry as many wives as you can. Kama uko capable. Okay, umesema kwamba Ogwaka chifulendi yo nyonyo nsiri chigori. Wana kiki ya koe perana kiki. Wana alengi mami. Aya, umesema kwamba Mungu aliumba Adam and Hawa na wakati wa Nuhu minyama iliyoingia katika ile ni nini ilikuwa ngapi? 2 ama 3? Ilikuwa leta wakati Adam na Nuhu. Adam sasa hiyo ni 2. Wajua sisi wanadamu tunapotezana kwa sababu ya akili zetu, lakini tutakapofuata andiko la Mungu ambalo mwenyewe ameliorodhesha, achana na akili za mwanadamu. Although hata ukifuata hao kwa Biblia utapata kuna kitu alikuwa anafanya. Unaona kama Job alikuwa anafaa awe mke mmoja, lakini kwa sababu ya kimila cha mjomba wake hakikumkubali. That's why alichukua wale wanawake wawili. Kwa nini tuige mifano ya watu? Mbona utake kujionyesha? Mbona utake kuvaa viatu ambavyo sio vyako? Yaani kujifurahisha tu eti na mimi niko na wake na uwatoshereshi wote. Wengine utaanza kusikia wanalala na mandugu zao. Tunaiga kitu kwa Biblia. Tunaiga vitu kwa Biblia. I want to tell you something very simple. Yes. Let's not bring some ebintu tora nyare go soru funza iga twanya koiga telie bukugochime mpaka bono ko yoro monto taro tisa ko itago. For example, we are saying here stand with one wife sijui nini blah blah blah. Aba sibati tuwe kama nyine sisi ni shida. You cannot give your man nini respect and peace in the house. How do you expect this man? How do you expect this man akae na wewe? Akana wewe. Kwanza ndo naanza kuongeza. Ko aisemekio mwana bande wose anyome period. Jennifer, umeongea vizuri sana. Na mimi nikuulize, mimi tumeoana na yule mume wangu. Na katika ndoa siku zote kama hakuna maelewano, hiyo ndoa hakuna. Na kama hakuna kuonyeshana hii tufanye hivi, hii haujui ni kurekebishe, hiyo kaa ukijua hamtapatana.
Lakini kwa sababu ya kizazi cha sasa ndio tunaona haya maneno yanatendeka ovyo ovyo, usherati umejaa, kwa sababu hakuna mwenye anasikiza mwenzake na hakuna mwenye anataka kuambiwa. Lakini ingekuwa mume wangu ananiambia hii hapa ujui hii style, ama mimi nataka hivi, namwambia baba, hii wacha tufanye hivi, mambo yataenda sawa, tutakomesha usherati. Lakini kama sasa huyu yeye amependa kwenda, kuna wengine wanachapa matako huko nje, alafu sasa amekuja kwa nyumba anataka akuchape matako. Naona vitu kama hizo. Aya, mtu anaenda ana watch porno, kila styles anaziangalia, anakuja kwa nyumba anasahau kwamba huyu ni mke wake. Anamwambia vitu vingine havifai. Ati hapo sasa. Hapa nilikuwa nafunza watu. Lakini pia kinaenege kone. Yakuja kwa nyumba akuchape matako. Kwani huyo mwenye alikuwa anachapa si binadamu? Na bwana yako matako wacha mwanaume aspange kabisa. Hapana, matako kwani inachapwa? Matako hiyo ni ushoga. Huo ni ushoga hata kama hapo nayo nadanganya. Nyonga kuikabwa ku. Kero monta ingo kwansu kuikako basi. Jesus. Kwani hiyo sehemu ni ya nini? Hiyo sehemu ni ya nini? Mama tipo general, mama de mama. Yes. Okay, got it. The kurara for stage for so long. Now so kake moderator and the computer gabu. Ninko negotiate, nikira idinko negotiate. Just a minute. Geoffrey yoketo terani. Sana mnogo kwana. Mama de mama staring hivyo na jiwato nyene na babo onye ndari kuchiga abaye. Kwa mbele kwana depra gari sambira makara eyo nde plan isko ngo wanti te wanti koroga kan kikobuni kama swali anyway karibu sana Geoffrey bwana yako kurora kama demo kwa pikabu bwana mwana ne alafu watch the next 3 minutes kwa karibu sana Kurukudu before ende sijajua topic ni gani, najua nimeingia tu hivi kigafla. Ya mbango wa gani? Topic inazungumzia kuhusu Amasangi na Gekoreta Amasangi na Akorusigwa Gekoreta Amasangi Egekoro. Wewe unoma yetu sana. Ngoyo lengeti mpango wa gano. Mute jarani ala. Brian. Niko. Ama ni mute mic zenu tafadhali. Kaya Geoffrey ribaga iko. Kwana jarani. Na salimu wote. Sinalona. Okay, nasema asante kwa nafasi. Kwanza na wasalimu wote wenye kwa studio. Habari ya jioni ama ya asubuhi mahali popote mlipo. Tuko salama sana. Sasa mnaongea juu ya Amasangi. Sometimes those words they are not used in our generation. I don't know what I don't know what I want to say about it. Sasa mkisema Amasangi, what does it have to do with this generation? I know they used to say that if kama usiji ukilala na mtu you are married, then mtu akiwa mgonjwa utakani kwenda kumuona. Those things I used to hear that, but this generation I don't understand whether going to be applicable. I mean, those I believe should are used kufanya watu kufanya mambo kama haya individually. When you see this generation yenye tuko nayo hapa, watu wanakulana na kukuliwa vibaya. Azini hiyo Amasangi ingekuwa in function, hii generation ingekuwa na watu, na hiyo ni ukweli wa mambo. Wacha kusema hivi, good people to be keen what they are doing. Wakati unaenda kukula huko nje,
wengine wanakula watu na maybe kama rafiki yangu na naenda nakuwa na bibi yake, nakuwa na bibi yangu. Those things are happening. Yeah. And it's good to know you, but whatever you're doing, is it right? Kitu mzuri yenye unafanya, I'm not gonna be in trouble. Kuna rafiki yangu mwenye ananikulia bibi yangu. Jamani, kitu yenye tutafanya ni juu, alafu tuseme wewe unakuja unajua unafanya hivyo. Anyway, it's gonna be, itakuwa shida kwa sababu I deal with you accordingly. Okay. So, Sasa yeah. Yes. Ebu tuambie sasa, for example, mna karekuwa aliko igui maneno ya Amasangi, si ndio? Yeah. Eretere ama ana kitoko nyara ko rwari Amasangi haya. Ita squeeze watu wanakurana. Yes. Kukurana iko. Ni normal. Watu wote wanyunyuntane. Wakulana. Yes, watu wa na kitoko wakonya, kitoko warwari. Najua nilikuwa nasikia hivi as in I'm sorry, najaribu kunini. I'm trying to pack up hapa. Pati dakika, I'll talk to you guys. Give me a minute. Okay. Emi nyabya ingi okwana bana totevingo. Euro yaki ngitwa mate twajitwa jinche topic twagenda kwa tuna Amasangi yo gwa Amasangi atwakwanira abantu ngoriana barense abeire ensensi ya uramire umuroche ebintu bigenda bitigamba te ebintu umuroche bigenderete emitandao royalty mochirocho omusacha onyona bwata bakungu yani simu ya ime sweetheart nase sweetheart ani boom ya mo mukungu chase betinga maini yani ebiko yani bantu boneka bakumunyunta no kumunyunta nani yani gake Amasangi abandi basebile ijuni abandi basebile ijuni Nyabururu yani kunyora umuntu asebete umuntu nka Safaricom M-Pesa kakire Geoffrey yule ni teto mweriba gakwane gake. Okay, kuna swali na swali ndina boligo Gekoreta Amasangi umuntu mbona swali kunera tiganta wega vile grow hivi Geoffrey kwanza miaka yenye kuonyesha kwamba nimekuwa mzee. Nababu hata machiwa mayera kini ntomo igweti. Vera beka ngesimu yange ntoko igweti bios ne proof ya kale gotumeka yana. Obwata machiwa maya sana lakini oto yo gintiko soka. Mwani kule. Kwana bana. Okay. Nango those things are used to be there, and this is what used to happen. Especially, let me give an example. I was born and raised mahali kwa ile mpaka ya Wakisina wa Masai na Wajaluo. Yeah. Whenever used to have esegi, vijana walikuwa wanaambiwa, wale watu wenye wameoa na walikuwa wanaambiwa kwamba kama unajua unalala na bibi ya mtu ama umelala na bibi ya mtu akiumia usimfikie karibu. Because ukimwangalia hivi atafanya nini? Utamuua kama used to work. I know that
kama mtu mwenye alikuwa anakufanga, mtu akikufa kwa vita amepigwa mshara alafu anakufa, na watu wanasema hii mshara ingemuua. Kwa hivyo anasema alikuwa mwenye amekufa alikuwa analala na bibi au jamaa mwenye alifanya nini, ameenda amemwangalia. So they used to say those things zinafanyika. The work. Hatu wacho baki gari. Network then. I don't know how it was because it's not. Network yanya kuchanda igoma. This is the first time mukali kusira hiyo. Asaba akigari, asabe akigari. Tigacha biya. Eminya sibona kwana Faith ya kwane. Yo gotema goso. Kwana Maria go bwango tokurwariria Amasangi Gekoreta atara veke simia bia. Maria go baba nsengi manye tose no kwanduri kiri ikwerende akibona akiri koro irongo baba ngibande kyari ko kiri koro bari ndembire ko karagasi Ninki Gekoreta Brian esibyo mube no esibyo mube tikango kani nyoko watu mwana Mungu macho una affect mtoto acha mchezo ako bachima tukabere tini kujio omwana elavo ninso musubate nasoka isiko nache natariro omwana kuno musacho ulio basi kutabata kirase mwenye ngoja nande buo mwana agonge saitani ushindwe. Hey, I know mwana wengi goza kwa mukorera yani abasibati abana bakoru ngana bakongo yani igotori kuwanga musibati ogo nakibona Brian nakibona mwana Brian yale yani isiko ya marriage yani ngakiora ora no musibati otari ko romance eroboro nyasao no so ko kure part of romance togote bomuka abande turiko na komogonga mono nkirende kwachi ko morigari because that's part of everything muka abande naki ama stalking kwaligere kwa mwana ori onyaga kogonga ogoso omubunore ebiteni obuno obote omubekerere segiototo rigoro omubekere na 50 bob 50 rinoti aki nabere iko tadi nyao nabere iko ria 50 arapo mubunire ebiteni ngibona rugi obote Embi, imagine yonyo okobunera bwana ebite que lloro que ojo iguaki nyoro mozwati okobunera mwana na ebite oyo David jarani ngayanda go tiakwane Faith yakwane kamuranje togendera nyoro mondo okobunera mwana ebite akikoro era ndaiguite nkubera studio Gekoreta bete studio aikochiza no studio gai era ndaiguite nkubera bano mondo kuruma Faith umethene pastor yetu ngayenda Faith Geoffrey era akora matera Geoffrey ne gali akupaki gali akupaki nanya kutandika na network ya Faith Faith totevingo baba totevingo mimi nawasikiza tu mimi niliongea yangu ikaisha, nawasikiza tu tuone vile tutamaliza siku hii. Aki Faith tunyora bakungu naye bana twabwendera lakini ni ukweli huwezi kuona Brayo wewe kama vile unavyoonekana na jina lako hilo maybe ubadilishe jina lako hilo wale gada tu nyora basubati ai kora ike biaka no yetu 25 ga Brian
aka inje ndo chifoti baba Igo bana Brian ndi Bible moroji. ntune chi first born Tiango te Brian indi alengo nande nuolire ngubia tu ni aramu Brian tu yeta bai non nanjira bomo gitu Brian. lakini chicha mtumba alipo dire stage ile Lakini jina peke yake Ile stage ambayo inakamata kuna mwingine kuna mwingine niliona amekamatwa leo anacheat alafu akaanza kujifanya wazimu. Ni Brayo. Nande ngende naro tsenge nana kiti hapo nara batika ke bantu batsirare tato montaru setiera ini ta akeru lakini atikete simi era ini aga chete kar aro fraini bonera atekerere ta akire ta bekerete simi gabo aba sasa no tuna sisi una tomanyete na baswati tupata kamulika mwisi no kwanalisa ogo tige mulika mwisi yawe ndali oli genuine ne smartphone no yonda ebetaka chikatima kangera ini mbegete kure ekebetike simi maega maswate uko kumora ka jani siri chi kwarroka musaje yakagireka kikia mugiriki ne borangi gosenkwereza yani okugirekana insecurity mana ko monta wate chisidire mana nakolendere tafierengia ako mutaina narentera in case onye kwarenge stage embe totume Hapana, unapata shida ni ile unagaramika juu ya huyo mtu lakini bado aridhiki. Unaona sasa? Ndio unaona siku hizi vifo vimeenea. Unaona ukipata mtu na roho ndogo anajiua kwa sababu mume wake ni msherati ama bibi ni msherati. Wacha gari nigonge. Sasa vitu kama hizo zitatusaidia na nini? Lakini mwanamke hapaswi kuwa msherati na ameolewa. Wacha. Kwani yeye haumwi kama wewe? Si naenda nauma yeye na natoa yeye hiyo shida. Hata yeye huwa anawashwa. Hata yeye huwa yuwashwa lakini huwa anajihekimu kwa sababu ako na mume. Kwa hivyo hata wewe unafaa kujihekimu. Si mwanaume ana bibi. Mwanaume ako na mabibi. Anapaswa kuwa na mabibi. Siku hizi mabibi tunao kwa sababu ya ulete kwa boma. Ulete kwa boma. Abakungu ba siku hizi nuko Bible tu. Fikango te Brian. Yeps. Nginale uko na mpaka naulire gaki. Yari studio naonga likora. Pole. Kora kwa nangu mwangu ana mwana mwenye goza. Presente yeye dekora. Okay. Brian anasema wanaume siku hizi ni kuzalisha ndio kazi zao. Mulisema eti ngeti mukungo nyomire ngo sokarizko. Osema ko teba kungo banyomire na barabaya. Baminto. Na experience mbia bare. Na barabaya. Baite wera bakungo abanyana basinyete ata sijui ni nini. Mbere tayamba nyomire. Ogo komero ya mo atainde singo. Nenda abata bana bako yo restaurant. Naboko basingo yani bona katimba timwana uri klasiti lakini tindi singo wasaba kwate mberene ke bona turi kumanyose nabwate bano stabwati tengo tei tani nabo toro mwana mwana lakini kubwati ne kibwe maintain kwani nataka nichiachilie eti nionyesha ni tuko na watoto mwana te kwa maintain mono separate kingo kifeit ngeko yago kwa Monto makwemita abato nalo kumwanyo makwemita oemita ngondogete Brian nimurigerete ngondogete nabo ni onyo mire mitete mo gaite kaga kebwana aba lakini unajua mwanamke anafaa kuwa msafi ukweli sitaki nikupatie jina mbaya. Wajua utaenda ukae pale vikao na wanaume wenzako, wataanza kusema na yule bwana mbona umnunuli? Yani wataanza kukupatia tu yani misemo lakini inakulenga wewe kwa bibi yako. Kwa hivyo lazima yule mwanamke akue msafi. Na kadri utamweka yule mwanamke kuwa msafi, ndivyo wale marafiki zako wanamtamani pia. Sinaona sasa ni vizuri mkae vizuri, mnafanya nini? Mnaelewana.
Haya, na usipomfanya kuwa msafi, atapata ule wa kumpatia pesa ya kutengeneza nywele, kununua nguo. Naona vitu kama hizo. Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu, ndoa ni ngumu, lakini inahitaji uvumilivu na uaminifu katika Mungu. Kuvumilia Hiyo tu nayo, ndio. kuvumilia tunavumilia Faith. Na bibi tunampatia mahitaji anahitaji. Lakini imaanishi uwezi enda nje uangalie kama msichana kazuri hivi ukakulinde pia. Si ulete ndani kwa nyumba. Kwa nini? Imagine kuna kitu mimi huwa naangalia. Sahi mimi nimeolewa. Nataka kutafuta jamaa nje hata mimi wa kuniangalia saa ile uyuko, ama tuseme kuna wengine huwa wa participate vizuri, si ndio? Au utaenda nje kwa sababu is not knowing his job. No, huwezi enda nje. Ondoka kwa hiyo ndoa, nenda ukaolewe. Mimi hiyo ndio ushauri wangu. Huwezi kaa kuumiza mtoto wa wenyewe umletee magonjwa. Kwa sababu ya nini ninasema hivyo? Yule mtu ambaye niko naye pale nje, unajua ule nimemweka bending, na yeye tu hawezi kunichukulia kama bibi yake, na yeye tu ni mtu ameniweka kama mapumziko tu, unaona? Ako na mwenzake pia yule mwenzake yuko na mwenzake pia. Sasa mnakulana mpaka hata yani unabaki na ugonjwa, ama yani sijui niseme nini. Kitu kama hicho kikuja kwa akili yako, hautawahi tembea nje. Hata ikijaribu kusimama inalala tu polepole. Wewe tena ukipata mtoto mzuri, mtoto mzuri na ukipata huyo mtoto mzuri ako na mwana mwari na kicho praina ira nete bana kusina baya kwa metego mwara mboli na noro na gani te koros yama toke chofre na gani te koros trabaja wono ndo yo yito kasto nyo kupana kuana nero ategere neno mwaka lakini kupunguza Amasangi ayo ni ku Amasangi nokokea ni uko minyoka iyo kunje uko minyoka ni ukunje kupunguze kidogo, manake uwezi jua ya kesho. Nje kuitemia Faith ani ntaboneke sinaikeire boneke sindigeretie nse boneke senchari ya 2021 enere nse uraime han turkorese kwanda gutse bwari lakini wa ngana riska na makon nyabere Nyasaye chare akore una abantu bande bagokora ababeke tenene ndikero neke Faith yani binte bya jere bikare kwa YouTube biko na byaze yep singa ikwenda kuji network imempotelea ama nini? Ona Faith ndo tangoteba ngwe ikemi na atigire Ogo ikemi akemi gose ogo kia bakungu emi ko test makemi bono ngira na so mukungu ne mbe Faith yani tigana abaseke yani tigote bono ole metene no bwato musubati n'abaseke bono yansegete orocho mumura yani brayo kwaru ko Nairobi bwese mete bakanga seino Kete mamu mino bono musubati ko janko te yokoro kwemi bono nintu akwa ninse morete bono ndonte kete kora mwakire simbora mura akwana oyiguingo bono mate inga mumuroko ntebi nje mamu mwabo omosani oliogo torochi lakini ntori ko mate inga ki ngaki omusani oyo gakorokwe bongo no baba gese mabono babo mutanda bono Mwezi kule kama baba igongo test ime muri bangali umukungu yani nje eke tudariro ale como te yele waru mungu kama wona kibaba mwana ni ayenya gete mumuro no ngete simi yeto kwane na erenda nteti ngano chochi koromotsi nabona ngire ntigana mumuraki amabori kwa nimbare ngubwate imbwata abangi specify baba
Akia basi bandu bambabwate chingora chingya babwate minu baba ching akamatebia abange na mumurone kabateba naibie kabwate akamatebia nse mbwate abange kuranse ngongwe story chingaki motachango akamateba nakoro kuigana iga akamateba nteke mine tebituredi yani gaki oyo oimokani angari yomokungu nse yaye umuntu kumubona naki akibaba gakontinga ki naye iga nande none gasi agokora naye agokora ki naye agokonya akamatena konyu n'abantu abangata wisima muri yo tari kwenyara gitanda kahaba nagakonera tari gusukuma buya iwe igwete koni nsenga yerigererete umuro y'ibyo experience agatest yes ate umuntu no nagatest test umuro inere mistake ayepsi ya tari mistake ya tari gusukuma create rigas aya nabo te mama mete bimbra ko asanga nyoma kwa mete bana nyoru mwezi ko karukuru kwemie ono mwiwe tenta bana mwake haba kumbe mbona tara kora wonza dunga tigatia lakini emi kitu huwa inakuanga ama kitu ambao niliona pale ni kufanya haraka alafu na tamaa iliua fisi na usiwahi thubutu umeona mtu ameacha mtu and then umchukulie pale juu kwa juu. Unajua ule demo alikuwa ameachwa na alikuwa amepata anachitiwa na jamaa mwingine tena ndio yule nani akamchukua yule jamaa akamchukua. Nilisikia hivyo. Sasa unaona vitu kama hizo. Yeye mwenyewe ndiye alimfanyia interview akapata ule jamaa anachiti tena ndiye akachukua. Hata waisimbu yako anetesi. Chunguza mtu mwanzo. Hapo kimobotoa ikeire. Onye gutagete kunyoma. Na niko na virusi. Hapa. Watu runsa bana bakotantane. Na pepi ne bunda. Si kuna ule mwingine uliona ametoka Qatar. Kumbe hapa Qatar ako na boyfriend na kule Kenya aliacha boyfriend. Lakini watu huwa wanawashwa. Lazima uwashwe. Kenya kama mtansa bila. Hapana. Unafikiria nini ndio uwashwe? I faith. Ebulu pandito koliko ikeko washe yawa. Mbona by the way mbona mimi siwashwe na hizo mabru pande? Ni vile unakula type yenye iwashi. Ni vile unakula type yenye iwashi. Yana raba boy. For example, stanyora no month online. To ade 2 months, 3 months. Abano ibweke kete bunachi ko korara. Nga ni bwate girlfriend nga. Ndi tuamanya nako ngiro mbeigo. Ogota watabende girlfriend ke ko yeri chibandera. Aro. Bono Kwanza tikana rako te. Una bono monta bwate girlfriend nga bono akari use USA abere use 4 years nga nimbwate girlfriend nga nkorera. Oiba bakura bari myake yene kago kure. Karate na kubo. Yo gatatu yo kana kuga katika tinalia kumanya mnangoza kwa rengi. Yes. Si ukubaya. Mtu ameenda miaka 4 nje ya country na nimuite bibi yangu. Sasa bwana mtoto nitakuwa nikikula mattresses ama na nini? Si ukojoe kwa mattress bwana. Haya wezi bwana. Na kuna staili nyingi za kukojoa. Kuna staili nyingi za kukojoa bwana. Labda msichana amekosa. Yule deposit. Watu wengine yani hawafumili. Hata ukikuja hii miaka 2. Mimi atakiwa nebe chi wiki bere ina matuka matame sana. Nitagitika ngotebiga. Let me tell you one thing. Ako sasa Brian usiseme hivyo haki. Usiseme eti unasema mpaka kutoka kwa ndani. Sini ukweli. Akineke maana. Mwasaje hata bwana ngati ukanyire miaka. Na insa bora kwa nini? Wiki bere ngayuga kare.
Let me tell you one thing nani. Unaona Fei, acha nikwambie. Mwarara no mugako ko maambie. Mwarara botu ko ako wonsugani ako wonsugani. Maambi kwa mwa morning growth. Koi kubuno yobwatirwa sigeti. Njota moro sana. Umutoa yote Hebu ndegereza. uliza Geoffrey kama amekuja ama network ndio Geoffrey, ilikuwa imemkataa. network ikumwanga nandiran. Oro Yeps. tigana rako oro monto buno yo, obo Yapo tuko taitere. morning Okubugiri. glory kwa moiri. Nandi ko buno yo bwatiro nyagete. Imagine. Appetite yaere igoro. Abuna bo baringo teba babwata manyinga yo usherati. Yaani ana ile macho ya tamaa, akiona hii anamwaga, akiona hii. Kuna mwingine pale jirani yangu huko nyumbani. Imagine ako na bibi 4. Hata hatosheki tena. Lakini cha kushangaza alishikwa na mtoto wa shule wa class 6. Akafungwa. 66 miaka 6 hiyo Wanaume, 66 sasa. Omwana erema Imagine edengo ne kuna wanawake 6, yani wanawake 4. Abana b'ikikora kiko kigoro. Noyo bwate kebande. Hapana, lakini wanaume saa zingine wengine huwa watoshereki, sijuangi ni nini na kuanga mbaya. Alafu nasikia eti ni shetani. Shetani alikuwa wapi? Temptations. Hakuna. Wewe ndio wajua macho yako. Ndio nakwambia, unaona kama macho yako ndio shetani. Ndaitsabona ikango tebona ko remi yake birina nanya kuonsani nani tinga iweti wana batu na indi ana bonga gasi eti remi yake bere ayo bale kwani iko nini nore kanye kwa cheki kando ibona remi ibona appreciation inside. Aki Brian, unapenda hizo vitu jamani. Brian, si utakufa bila kuona wachukuu. Hiyo ni roho. Acha nikwambie sasa, shida ni hii, niko na mtoto mwenye anaitwa Brian. Bwana karo changu rangeri Brian, mwana na mrangeri Brian, sasa ita make sense. Emyaka ebere bakongo mboya atiana kondoka. Utakuwa baba wa sukari ama utakuwa baba kabisa? Baba wa kunyoroshwa miaka 2 bila kunyoroshwa. Sasa si nyumba na mea. So unaona sasa, unaona mtu kama huyu umekaa miaka 2 haufikirii vitu kama hizo, unafanya kazi zako. Mbona mwanaume asifanye hivyo hivyo? Lakini miaka 2 ni mingi ema. Ni ukweli James. Maana hata sisi huwa tunafanyaje? Hata sisi huwa tunawashwa. Lakini wewe unatupilia hayo mawazo mbali, unafanya kazi zako, unaona? Kwani amuishi na wazee? Jana korre miaka ibiri na motinyo ayo Mungu next month ngore na 2 months. Aya yeps. Nikifika December ngore mwaka naro. Geoffrey yosira ngotekara tate. Nani Geoffrey amekuja. Ama si Geoffrey. Paka kanga ibadi. Nchenindo nchwe iye bere nere na kwazende. Tebango. Airanire network yale ngembe. Ani twakuganyire mahindi thukwanyite twataka gucoka. Ya nakire bona pole sokonganye network ya ngembe bona arenge. Kona igire. Geoffrey twajiro muchanda no mungago. Geoffrey. Kese mbata bakungu babere bona twabere equalist. Abakungu twangu Brian huwa anatamka tu chochote jamani. Kama idina na Geoffrey no mugaga. Mugaga kwa toa mawaida. Wako tosemia. Brian twende nalo. Brian tranyora musubati. Kaiba kado mugambi. Geoffrey. Bale gamba bikyala. Ye bikuna kugambi konti ibuna na watora iwana. Na mudana na ki.
niko na dry spell za miaka 2 na mwezi mmoja. Ona konte inene ng'amu kakona akwete. Aye. No James. Ana kubwa tichi kulie buku. Emyaka ebere omako igorera bono kwabere incho. Ajo friend gari aba boda. Yo, yangote bibu mete iga kulkul gwa bana nyiro ka baikire babolira basa Abukai. abukai bantu waso kubona mukabwate nkai yabu abana bamuntu barega babo kwende Kitu cha kwanza Geoffrey unafaa kumuuliza huyu Brayo ametoshea kuwa mwanaume. Anajua majukumu ya hapana, hujatoshea. Nimetoshea. Nini kionyesha? Kionyesha nini hiyo macho? kwa drive Aye Brian. Mugambi. Andana basi. Bona akukwa. Aye bona umetupa mbao kera kwe kumwanya rukaga gote bino bere myaka ebere tanya konyora kende tanya konyora muntu kumuchweria. Aye bona no kwe ngutwara no bwato batatu kwanza kumatabi kabire iyo. Kwasa bona ga kwasa kwe buno yo ngakia karega. Oy kamuchweri. Hapo umemwambia kweli hapo. Already bamanyira no bochori orengete di muntu uri serious kweguri na bakora igwana bakubukati umugambi dyanga tuya serious nese koje weta ubochweria ya yo manyingi kechweri abana baminto barega nabo ko bakani ayo itaraisana abana turaisana ndugu yana aye na namomolire ekera igwega nimba price perite myaka ebere na namomolire agoche kugaramia renti gose school fees gose ndagara ya nyumba otabanga ndebi no bochweri Ile no bochweri era ngomotigerese moyo gochweri buoka Uka no gochweri tatu komanya kanga chukora garanga yokora ara no gochweri ategete onye ndo toka karichi department lakini inawako gagotaka na ngo karichi department just wasikia akitaka specialization I can specialize aso gochweri tari no gotaka ayabona tenda ko Brian tari bawe mina fit no bagotaka nayo gatena bona na wanjire ntegete bona ngoleki ndene department babe kebi jabona torore bona ngaito gochweri guru abuna abana baraba yamono ni mama eta bana amete yana wote so free mede Brian yoko mbona so by the other way ni mgeni si ndio uzaingia studio sana nani ai nimekuwa lakini platform ereri ndibiki kwa ore okoswa ndabi eyo nde eyo kiondo okiondo ingia bwate okiondo sinesho akutaga bwati katwanya kubwati newe na ake muntu Bana Brian janga tabinga ki Teba beke bicho mugambi bichana bako beka nyaba ko iguna mbabeke ko bagoke na bako bekere bicho barore bono utara bagoke na bago tika igo mete gento ko ige ko yonia baile Geoffrey ndugu yangu acha nimwambie huyu kidogo kitu cha kwanza usiangalie mwanamke tunataka kutamani sura kwanza we mwenyewe una mistari ya kukatia huyo mwanamke ile ya kumsimamisha ndiye akuangalie kwenda nyuma manake ulikuwa nyuma yake yako mbele
haujamuona sura, unawezaje utamwambia we ongea mistari kama kuna mwenye anakutaka ama mnatakana mtakane mrambane. Unaweka kofia, unakanyaga yeye mguu, unamwambia pole, alafu unaanza pole pole. Unasikia sasa, we bado hujakoma, bado we mtoto, we unataka mafundisho. Yabona tena ko Brian anye ntikwatete ba umuntu aitingie shoite sige tibonega Geoffrey kwarure gali kwirende barara yake goro ni kama wamemaliza na sasa hiyo wamemaliza. Lero leta pipo yari akajamaliza tunaleta kusika saa 9. Aye kana tigana kubu abuna bana baro aba yoyo aya na kote kikono kwa kurata chire chitivi kwa na kwenda nzuri kade ndio shikamera Emi akienda huko alafu akutane na msichana namwambia basi unataka kunikatia nikatie basi, si ataangalia chini. Una dress ya miaka ngapi? Nilikuwa na miaka 2 sawa. Kuna ngani mbade miaka 3. Yeps. Bate 3. Geoffrey tata ibone ngendo karibu watu tena. Torare, hakuna ngana le korara riti. Okay, bana. Ayam biam na anja bana na rosi kana bana bata bi ngendo kidogo ngata bigore Amasangi amware antaiga. Lakini bana ntaba tia ba yetu ako kanyira kagise chintambe. Tojo kule studio mete. Radio presenter ya karara ya kapoka. Bana. Urungutu. Keti arenge magaga buti meti nganaro. Ambo olinga kurukutu kwaninga yagenda. Nazikorara ramati tiketa bwarita ichora ni rochi naye. Na matebiri twabwatete tugiya Amasangi onyerero gachi kugora arasiba to kumanyereria karibu sana Tosere megavu ya Geoffrey alafu tumakonda timu Ruto Geoffrey tuendelee. Okay, bono igore kwendete yangu kwane igore ya Amasangi nango batanga ki those things miaka nakine tego yara ete go yama na no mokoronde tini moke. Bono inkineta sobo paka beguna alenge bintebye karese yere mo batabwa ki mo aba muraba ko begukana mwada na bono kara mo ko enda kurwa negati na bengana no mupira mo chwa kamwata ki majikanale mo ko bugatia ege entega tane tu yango tabne kuna anye ko manyete ngoliero karonde ngara go socho lyondo muswati ondo bo mo ndi ya minere gaiga omocha ni umie toba umie pura mata ita basa kucha ko poligereria sera umie toba spanda ko poligereria oyo amabo ko umia oyondo yo ko enda ko poligereria agwachire. So those things they say they used to have an impact because fika kwa nyaro mondo ko sene kwende ensala ya munyaro ko baka sasini ni ga kwa no mondo kurwa kirende kietiara nga kia moita kia makabana na monto mutamboka oyo koleka omoriere ire kendo mochwererio monto yo bana ko na balenge but for me I see it like some superstition, some believing. Kimdoko believe ya kadangagi. Dabenge na liya ndwaka tabanga ki wasina linya kumuliche ligwenyu mbalo liya asekubuga ngomo kwalega bantu babiri bekabire iyo banza kopatenyo ni iyo wasina bigenga wasina gentoki na liya kolegi ngani ega yande gento kisokolekana. So those things yani nechi believe kire kabire iyo ondete nyako prove ya kola tata banga ki aga enda prove scientifically to prove na go community kemi gete na kemi gete ya koros kemi gete ndio prove gete kare kabire iyo atata yo man lakini those beliefs no chirego ai wale ndenge linga ki chengo ali gere bintu mna biri bya lenko boro kale bya make ba ba kola ba kola bintu mna ebi ba go tserania bantu babo. I think that's why those things were there to bago sana bantu baje ko ibintu bire kabire iyo bono ke tukura ali ibintu bire ko banango ko bire meremo era bantu bago chwera ne ka mate butira
clase abantu nari kwanya no monto rwa sio monto ko royo le nyakitala ngi debi angol kara bata ombayo kanga bakole ngaki kanga agent ni yenke kanga yachire yonsi but it's good kora bwate bintu binde byatumeki ko tuoba abantu bakole bintu bigwetania ona abantu baburuka na muna soda muna komora nara inabwa Exactly. Yes, Geoffrey, asante sana. Beti na bege tinga bono tota ra somo ni gusi. Yo meta nje kone mtumbiri tamaiti. Ndombire gega pia kwa na baka na kuminga kone. Anyway, tinguto na goro de karibu sana abantu gakiye peti eminyapso kwa nge gali isiko gali pole sana pat akina JK akina JK Dom Omosh and Wansu Fred Wansu Fred Omosh ni ko get route ni ko chipale Kimruto wairino mono mi lakini tigana ko boli kurungutu wano lencho Fred na tote iliyo ko lende ndiriria maitirira arwalia mangana yo yo boli Emi ngokoroka binte byo bono God forbid ngokoroka kabirira kinda da ngokoroka okay tigana ko te byanje timbwati musaza ono nje singonde ono ento kerna bigo egwate abune binte bine obe timuruto ga kipole naye kwe uli bagara kinti kalinde na bol sofre ata nanye network ya musanda egwate abune binte bya karenge kare but inze tigangote biga niliona hiyo kitu recently hizo vitu ziko before ni travel kuza Gulf tote 2 years back ono umusubati oyo musacha ni gara kosoka isko nane si mtu wa mbali no monto yani let me say is my friend so akara chete konyoro mwana mpango ya kando yo musacha yo itapenda akakuza kwarire so venya sao si yarengo musacha ino musubati oyiye kayani tutebe that side jik wano musubati kerete paite we kara eto musubati ore ma kwerende koyana lia lure konyoro mwana musubati ni ko puri na alikufa kwarire wano kubora nano ki musubati onyoro mwana bya ingi ko bananda cha ko puri kwarire wano inde kara tindi tu nyuma tara tindi kuriba ko tsaka na musacha yake ko conference hapana musubati nimbwate oyo shakomorraga iga kwarire waro musubati na kutaka tiko mwane ke ngwer umwana imbona ikre 2 years nango kwane so ige bintebyo mbikororo no as in no man as in those things let me say this Emit ganda teba iga you know ebintu biri bonde bintu mne binge mne bintu some beliefs iga binge no gitu atebe abantu ko believe when you believe that on those things to do happen. Let me say this. They say if okalo monto mogoto ba akora gereri agata na chaga ndo mbuga no turunga na gocha monto yora agota ebiri akpanyora accident ko dakyo monto yo muragere ko na kiamo berate lero monto but there is sense is that that's how inenga kiabo yari ngabire. By the way, I'm sorry to say that I'm a Christian, but it's such a thing see kare ko kare kabire you know when we start believing on those things, even if something happened, we say that nige ndikine yakora na kikiaba uno mani wa mangana ko bataya na minto ebine minto ya meta kara kwa biri ke to kwa kigende kabisa iga abga ko it's like to da ngaki abantu ako gana ngaki na sijui na nyene mwana ko lenga skuru mwana ona oro giruta ko so maskuru tali ko wikeras are you kidding me ngomro ka tali ko wikeras mwana ubgati no mutito ubgati bo mwana as in there's some other things to kwa ngari kwa bibeke kabireyo then bia makaba is like a reality which is not the thing. Those are beliefs. That's how I see it. Okay, go about na kiba yangu kole kabirie bintu mnebyo nilikuwa nasikia walikuwa napeana sijui na lirongo ni nilikuwa nalirusa lirongo ni mchanga fulani sijui wanatoa wapi ati ndio wana mix wanafanya nini so just asking myself kwa boli gali lirongo lili amaraba nga babucha koru
Gibanya bukani yororo. Azin ndatabra ninja bana ngenda ngucha mbarabara nya bombe kabira yinkola zakata nilirongo nakwa you believe that nilio naliri nakwa. So those things here come abantu akaranga ba believe bintu binde bono tadi amara bali kwa egwa ba kwa na nilirongo ngaki akole kwen akiati maybe te bia akole kwen bia tanga monta sa chikuko. Can you ask yourself such a question na amara babu kolo bakata nilirongo bakwa. Marababurukanire n'ebintu bindi aburukanire n'amabiyenjogu aburukanire naki ai emi gusiga ya omuntu lirongo lyagenda kayo omuntu ande chikurusia amabiyenjogu akale kwira chikubukanira baliri aba akwenda Maasai. Anyway, those are some other beliefs chikona ngaki kiagera abantu bene those beliefs chiko tera ni mega tuanza kolengele bintu binde some superstition tuama sokora ngaki tuakire kabire, but for me I don't believe on those things. Mimi nasemanga hivyo. Right. Yeah. Anyway. Well, nyamuita mbona gocha gotebanga team comment tuko mbona goswa gocha ga kinyamuita ayo sirete bono korukwa wete bobe kwa wenire mbyore baba my dear sister eo kirete squeeze nyamuita sio believers sir, you never experienced, that is why you say that we have seen them na ziko era goteba you know biro e comment ya nyamuita ngeye buna goteba Geoffrey Mbiro Nyasaye. Nyamoita sana, karibu sana. Akina Brian tumetuse kuagenda karibu kila siku subscribe gari meakisi Hot TV. And okay. Then aye kurukundu tikanda ile Nyamoito yote yabaiga. Tenda mendiga. We believe abaro gimbole kuti abantu kuli nabale emasa muyabagendia. Ntabi yange nyanga ngonya kora ake bicho mondo nyanga goye kugenda. Enche nabo Bon ebi tomne na ndaka kubol ngaki ngomonta ko line nyanga go yamogendi yamiko sembo girango mate yamiko sembo ke tutrogor nyanga go ngaki monta ja ko monto yo line nyanga go chibijanto kwa the video abwate video monto ne nyanga go kala akomogendi. Those are the things and ndaka bol ngaki we are believing on those things ebi ndaka to what evidence. Ntubwati evidence lakini nenda abantu bagokora nando muso batonde nera bonakarukia abana era rukia abana barnamite nanaki musacho ya Nairobi amenyete erade gusi bona amite nanaki era ngo senseri abantu gitirisa gweta botuko bone gekangwa rukia kara abana ono agatebu buna abana buno ko barosire ndagira obe chungana bona agatebu ko bwata ando engeli rongo zizu umuntu nare ari kwairira abana bari mbanyuete maachare bakagaza bakasokoro yaba kabatebi mama rire mdato engeire tonyo kwara muso batuya gaseru akaburi amarongo nayakyo kwengera abana kwani go kargo soka isiko kwara ri mdu bakamne biko kalendere aba karanyunga maacharo mutungi ogo ba he Nyamoita asante, I had surgery niko home recovery for a few months ogakiye huyu sister yetu amekuwa mgonjwa mpaka kaenda surgery, ndio maana amekuwa ametupotea. Nyamoita pole sana, utapona. Thank you very much. Thank you. Karibu sana Nyamoita. Twakomishire meiga piani kae. Ndio ni Chinese wate ni Kenya. Okay, asante sana. And again nko wati narenge mo muranaro rutinse mu cyama cyingumbu okurutinse mu cyabugira ngo mata sakoro kwa nikiasari akoro kubona okay what deteri ambu ansiri yakaigo kora ari gochie kona gochimata keigo nge samu ya rekitat oyene tekaba ko gako kore kure ndagako butorwa omoto I don't agunya bine okay nyabine exactly nyabine. I don't know what's the problem. I don't know what kind of kitu but I try tomorrow and we can try to send the full information
nasikia abantu nekitwabere bobega tutwabere ababe pindire bwati mabera ke ngikiabethe nakite komayanga kikiabete because mutu ko story ngana na abuturu mutu unacha mutinyo na ika Kenya. We don't know what's the problem, but think about the story by tomorrow. Right. Yeah. Aba Kenya babaire bobe so kai anyway tubote twara soma nigoro ye kubosoma ibinte binge migoro ya Amasangi na sinzi kana tire mutobige na bori munsi bate yo munga no meta Amasangi ninki onde bya Amasangi nerimo gusanga ogote for example binga jo freincho sange simo gondo terime tokore na mamu nje ngitongore mistokore na kiaga na teta pikiga no sit na manye nje na amete anything about Amasangi na so me bite binga egesangio amuna Amasangi bigo ngukwane ngete na bangeresa igo. Anyway, ndugu yangu Mbuyana, nimekuwa na nyinyi, wacha niwaaje tu muendelee. I'm very happy to talk with you, our sister Amy Nyap Faith, barikiwe sana. Tutakutana siku nyingine. Asante sana. Kabla hujaenda si tuombe. Yeah. Geoffrey, Faith amesema tuombe. Unataka kumaliza? Ya, sasa sina razi hata ni kumalizia tu kwa sababu nimekuwa hapo almost saa. Okay. Tuweke mafikira kwa maombi. Tuombe. Kuna yale ambayo tumekuwa tukijifunza, yale ambayo ni mazuri yanaweza kuwa manufaa kwetu Baba, tunaomba yatie manani, na yale ambayo tumekosea tunaomba tusamee Baba. Ile wenzetu wanaenda kulala, tunaomba ukuwe nao, bariki familia zao na waendelee kutulinda kila siku Baba. Haya acha naomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. 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 Barikiwa sana. Amen. Bake minyabusira nirigota sana minyabuse mwana minto. Ya. Network yaki yantami. Okay. Twakore gosaba no bakorere ne tokunde Gekorugoro tutemete grace so ko jisa twasiri. Ya yekera twabekira amasabo tugukore go ntukunya komenta kende Gekorugoro mete tukunya twasalire bona. Tugukore tuswe turara nkize kire. Sawa, asante na tebire mbia mono. Mbia mono ntorio torigere icinsenga na tegetono ga kicinsenye isatobona na icinsenye na chaka chabona moroko mpaka bone gacha bwakire chabere cyo ko cyate kiteke bibe kinye kibe cinsa isano na isato cyabona mambi na tebire ngambiye mono n'abantu aba yakegimo kabisa mwambwate sirikegimo ga cinsa uri mosi isato nenusu. Thank you very much. Yule ambaye ni mgeni uri oromogani kigimo kabisa ko tebinga karibu sana imiakisi hot subscribe kwa the way rero tubwate obino nyambane umogusio what umete kigusingi today ko simotre kigusi ko timimono na ara cheche ngatete na weekend ara tore iteke gusigio ke weekega to ara somegi meto to akwanire story for so long to go iteke story for so long lakini today mwarimu obino nyambane audio activity na sabiri aga trending and response to what live today night live koruga studio check hot TV atosoma ne kigusigo timimono nemiba yeno no mera nagasomeka naringe klasi satanga burabu nswenta lakini sasa inombori mpaka sasa meaning ya burabu nswenta ni kitinko gotebi tingo gotenga burabu nswenta nkemine tipaide lakini today rete rafiki motenga nengo somotere kigusi ene ko break kigusi let's meet tonight utakati sasa sato chabona maragoba mpaka bokese na umwarimu wabino nyambane imeakisi hot TV nchenkora ngeri wanya buto Dennis okwancho nangeri kukuri kuntu usonda ngeri kurutu usonda ngeri kuntu kota banga na itabire bari mutara nge support ya YouTube channel yane korukunga kukuri kuntu TV ereterire screen gabu ayoko likanga kukuri kuntu TV osolike egesa 047 TV and subscribe
and share with them rafiki whatever ki subscribe kuri kuntu it will be well and good. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen and amen. Shalom, shalom. Usiku mwema, asubuhi njema, mchana mwema. Tukutane tena mbele ya Mwenyezi Mungu. Gekoreta cha bana mutaba. Abakanye faisi kwa kwa kwenye nchuye kafi nja rusi wa ro teri yo kurusi ko gaiga. Jaza sote tumukina. Sasa oyo mkawa mmoja moja sana.